Ibaga sana mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Thiri FM bitikiri ngwate ogeni kiri mubango joto jwa rumuriro siasa ugorobo narua ndina wirigira ugithirwa uri na weekend indongi tugitana mbere kuthatu kiaraniria mantu jegie siasa kama kawaida kuna mantu je maingi jethiri tuja ikarika ndene nthiguru yetu ya Kenya tukitha tuitegiera mantu ja guns ababe ndire tupakingia muno kiri mantu jegie kisiasa tukitha tuitegiera mantu ja yakarikire Nyandarua ntukwira the former deputy president bethiri tubagitrimana na president kiathone kimwe miario mingi mbere kuthira kiumira kiathone ki na betha baitokanirie miario mingi sana na tukitha tuitegiera kuona kithira hiu ni miario ibatere kuthira kiritoni leaders kana omutongeri na batere kuthira kiawa eshima yari yawe kithira na karirite giti ndene county Meru twina kinya mantu ja maingi ya tukitha tuitegiera bado tukithira tuitegiera mantu jegie wamba bongombe bura bwitete na mbere bando kinya nyuma ya operation kuirwa ni thiritwe kiambiriria antu no betete na mbere gukwa na nyomo no sitete na mbere kwithirwa igita kwa hivyo tugeta na mbere kwithirwa tukiaraniria kiri mantu ja jonde tukategera kinya mantu ya bill cia roi sithiritwe igitie sana na antu bethiri bakilelamika na njira enene nikienda tumba kwithirwa tukiona kithira mantu jo jonde ni jagwitaniria bando professor Kithura Kindiki na akwirwa gutumira 8 milioni na day kiri mantu jegie ndege kana chopa sideta na cio mwanya mwanya hivyo tuna mantu ja mingi ira tukuthuranirite ntukwena ndu kwa kithira kimaruka mitambone wenda kutwata twa Facebook ugatwata Meru TV Kenya rutera YouTube Meru TV Kenya rutera Go Live Africa Meru TV Kenya na wenda kuthwa gitutumira SMS namba yetu ya SMS ndene screen yeku tugeta nambere kuthwa tukiaraniria nikienda at least tumba kumenya mantu ja jondora ja gwita nambere na siasa sa Kenya urasitite nambere kuthirwa ikiendelea kana atongeri betu robeti nambere kuthwa bakimbivu igitarira siasa sitite nambere kugwata mwanki kwa hivyo ita nambere kututhingatira kiri mitandao yetu na tuketha tukiaraniria moja kwa moja nteni ngade studio kama kawaida ndina ageni barade ni nabo ndene studio yetu na umotsi yetu na kuthiri twagicererwa kanini ni nkwirwa kumba kuthira gikinya mbere ndi bakanya kokethania bitikirie kanini mbethirwe tugimukaribisha kinyawe nikienda twambirie mubango jo turi amwe ukaumaruka mitambone. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka.
Ya na kwa hivyo mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Thira FM torango kaindi ukwira uka mbere tukethirwa tukiambiria mubango jojo wa rumuriro siasa ugoroba na aru nkethirwa nkiage ni bako kanya pa ukethinda kimwe nikienda tumba kwithirwa tukita na mbere na rwari rwetu. Karibuni sana Dennis Studio Meru TV. Tuambiri na ukethia Meru. Okay. Asante sana Madam Jedi na anjoke kanyaka nkethia tegeri bonde ba Meru TV rumuriro wa rwa siasa ntukuya narua betagwa Stephen Mongera pumete abo thuguchia gategate kana Central Imenti constituency ndi muruirigite wa gite ka MCA wodi uya abo thuguchia gategate na currently ndi mutetheria wa mujumbe wa Central Imenti Mheshimiwa Kirima Guchini. Karibishe ategeri betu Meru kunde na arabari Meru Kenya na nyaume ya Kenya nonto TV ni taka kuraja muno antu bakona nyabari ome ya Kenya through modern technology so ara mtu atotegerete ari na igwari karibu tuwatane nabo nikenda tukomba kwa rijera twegi Kenya yetu raitite Meru yetu raitite na mwerekera yo siasa cietu cia Meru na Kenya tranche. Asante sana. Karibu sana. Asante sana Jerry. Nkethie Mumeru onare nkiwa bado natosherekea kurioka kwa Yesu Kristo na tu musimu ne bado ya Pasaka na imanto ya gukenya mno na kwerirwa na ngote nkwerejera tukariria manto ya kwa Kenya rware na muthikiria atoe maoni yake kenda tunatorandia mwa tumenya Kenya kuendelea. Asante sana. Kuchibi ntongera kana taurani mutegeri wa Meru TV kana muthikiri wa Thira FM kama kawaida rangi tekini no kwira tautoro Facebook Meru TV Kenya watu watau live itautoro YouTube Meru TV Kenya go live Africa Meru TV Kenya na wenda kwithwa gitutumira SMS no withwa gitutumira SMS namba yetu hindene screen yaku ukomba kwithwa gitutumira tukonda kuwata comments yaku tukonda kuigua opinion yaku na kinya ithiro kiuria wina kio no umbe kwithwa kiuria no komba kwithwa gichokero kiuria kiu ntuko na arua kwa hivyo karibuni sana ndene mubango jo nikenda tena mbere kwithwa atukiaraniria tukichoka kana tukiambiria mantu jegi siasa katwambiria na mantu jara yethiritwe yagwete mwanki sana mantu ja guns ni chokete ntikumekethira twachokere temenya ni gitari kumba kulinganisha na leo no mantu ja jathuki excess lakini babu karija atongeria katwambirie na Osoti itonede juzi ni a whole senator akiurwa in broad daylight. Yani antu baketha bena ngati cia kuura munene meaning batu kinya babu buri anene kana nya babu ya babu kuromba kura thai kukuthwa ya kama tatenenya freedom of movement no ntu gya kuthwa pengine kwa mtu bokira na no kidogo na ndino kirira na roge tano thiati mantu tajau. What do you think as leaders, are we really heading to the right direction ama nini inafanyika? Jerry bombere de wakili muredi ntoko bito kireki uno ngosokerie de wakili ngakuro sheria kuwa lakini waile mingi krombeteke sanita Meru County na kwa uria kuna senator akiatakwa kana kauro ni wakora baba wetu wa goons kana hooligans ni kintu kitio mbikira hope mno Kenya tutarajia mno turantu babethe lakini nkawa manto yatike ambetri wari menya thina ya rimwe manto yakareka akwika tukwaria no akareka yani manto amberia igoro kana mori othira kana mwakothira ari yani culture criminality kana culture otumira kora siasene manto atwire kiro yari yakoniania alafu ya sokaringi rikana anto baura wa nyirira munene DCP Gachagua kanisene nyiri na nonerebo anto bebe nanya bokaro borisi benangarisa borisi bakya misinga bakara ngari kuna kanisera Kariobangi anto bado baururwe sana rekwe na by elections nara Kakamega kwa mtoto wangai Payeko Seth Payeko wengo ngarisa kasi athukirwe hooligans betana police stations bathukinto kuni kintu yani especially kidrikare kuo nyara kwa ina manto ya Gen Z protest 2024 na 2025 ukurikana itwa na guns ene bakija tana ngarisa borisi bena mite enditangi kia kwa kona ni kintu kibangi kenda kutweka twekinya 2027 akora siasa ne kintu kawaida
na gutuike ukora buke yani kana hooligans kana guns ba tumiro no siasa na 2027 kenda kumenya usindete no tusindete ketha yake koina inya na gutuike bakari vurugu ke iringi itobe kuringa kura muno mwe bila bito support thirikari ontonku wou kathirikari ina jukumu ya security ki mukenya wende na kinto bya mukenya wende otero kubati kutuika yani ura mukenya complain akiwa kwina the insecurity kinya president no Roma akawa kwina the insecurity mionto wa India remno nkithikira cia Ruto akiwa no condemn manto ya kire Kikuyu na tukona TV na tukona ngari cia borisi sina tear gas bakiri ngati tear gas ke public ke citizens na the citizens bakora borisi meturikane Gachagua na rinya kwa yana notice rebare or kalau au Saturday twenda twiki Kikuyu tafadhali ugakora imbi akora ugakora indwa konkona ni atukumete kanyene ka intolerance kana gutwika thikani ko dotumira akora kurieria siasa cia upinzani muno ciendelea na nkona tiba barembea onto atweterete kantu no bakala simete baikarie na wikarie ni kumanisha bongo no buriembi anto exactly na ekare ekare Kenya anto ara nyambere setinyarto ara twari 2007 2008 yeah sheria bombere ni kwa mukenya wende right ya assembly hiyo ni article 37 article 36 ni kwa mukenya right ya association kumaanisha wina njeri no tutrimane au kana mutindo bogo tubwithe walifu kwa uretherania sotsi uretherania Gachagua uretherania Ruto bena right ya kwarania nanto na wetene we in Kenya without with the permission ukiwetha cia public rally kwina sheria wetia notify police na indonere monto aba DCP pare ko notify police Kikuyu verbally ni bara ko dinya video ba notify police ku responsibility ya thirikari ke article 238 na 239 ni okaria nto bara beyire minya thirikari na responsibility okaria rights ya Kenya bonde including rights to assembly, say expression, say association ningwe thirikari okaria Kenya kinyo opposition kote bo thirikari mbakoro marenge yuwaito condemn na batawa hata mtu nomwe minya kintu kya kuriaria kama ntoka karika publicly yani weta ke mutandao trima video kidhomba ikionekana clearly kote mo bila thirikari yana intelligence na DCI na police yani in everybody including provincial administration batomba kuwarito kwa tanto 50 baba wakari yani wakusikana walifu wa Kikuyu kam Ruto akaroma ari tu yani mutandao kana CS wa interior murukomen ari publicly akiwa no condemn nkona serious serious buruna manto ya security kana na mega twari manto ya wambo ngombe mero nkori ate na twakombo tuma borisi ba tukona Kikuyu baba ingiura padhokia musafara yuyo opposition lakini bado tuma borisi aba kaya ngombe sieto de yani ikozo kwina manto ate it make sense na rutero ku bona mongera ya ora wakili Kikuyu tonere yes kinya PS Omolo ambaye na kulinganisha na manto ja sana nonto kina babo ibatumirite kina sifuna baka uwa publicly kinya boy bakomenya ngunsira ni wa wayite ngunsira cia ura senator na kinyike tanto batato ibagwati ibaweti anto kathumba na mongera thayo tibangi barongereka na the same time nema bwari CS na ugire Murkomen ya kwamba akamikishwa bakura na cartel bakura na ngunsi inji lakini anduko ori atiri nonto ureja ke thirikari kauwa ni anto baba gwita na ngunsi tiobongwa weja ke upinzani na wakawithirikari yoto magunsi then who is right who is wrong because muntu amba kutika matira ngunsi geta kumura mutemani unajua wewe ngwa for what thank you Jerry kamuge manto yarajo karika Kenya na Arua kinyume muno na expectations cia Kenya na tukarega kumenyera ndiguru ni witonya mwankine diseni jau tu kuona thai za ketha guiruo na Arua bomo bakarikara bonge bakarikara the following day tukona ja autonomo otema autonomo ja batikuda ja karika uno ntu one to temenya kuga uroko uro no kama tete amuri utiro mporo egire murio igenda wana ndianka matete bagompora kenda biwa bwega wajairi oh my brother uga team weje opposition ni na equal right
jaina la Kenyan citizen kuthithia micemani yao ira bakuthia nontu kinya the current president William Ruto rĩrĩa batari in good terms na his boss Uhuru na thia micemanio na tutona mistreatment yeje tugwanjire kuona thai iri severe as it is right now. It is our prayer that nthiguru yetu inthiguru ina sheria njega muno, inthiguru ina the best constitution kethere kwamba kwa athiandi tu ikomba kuthingatirwa constitution ya Kenya. Kenya could be the best country ya tutwinde gukutwa commodity na tukugwa tukuri bwega, lakini barika be suspend constitution na ndibaka choose ngunism. Exactly. Na eta nini ngunism ya ngunzi utesheria baije ngunzi kethere kuringa batelinga bakiuga ukaringa riba ukaringa bio ni aria ugatiri mwana muregi ndio kwa nonto Kikuyu turonere anto banjira kwa harassed na motorist ukona bakonje kwa harassed na respond ya polisi ira very slow. But at the moment motokindie opposition irakinyere au barumire with immediate effect. So ikona nia imanto jarari planned ngunzi babeje benge antu baba rasimo nkaba ume kenda baraba kejana ndibeje later on bayukwa ibaba ubeje tena we can deal with them ruthlessly. Exactly. Only from my point of view mbore twembuga Kenya sheria ni tengugi. Kenya ito suspend gunism na nyathirikari rede kunayo mono ije the current government ya William Ruto ntatwire ciakarikire orkarau tona ketheri ya Senator Methu arungama akathomera president kwera president sikuogopi terms ira tinjaga cia gutumira in presence ya munene wa Nthiguru. Munene wa Nthiguru kando na ritwa yawe gwisimba akamatite kwi ofisi ya karitie inyoke thoro oteko watana na opinion ciawe na oteko mwenda respect authority ewa ikagita kau ni anto ba Kenya na Murungu ndekera Murungu nonto it is biblical that there is no kingdom which has ever been established without God knowing. So kenda munene fulani etherare ukinya owa magurata kwa senator kuto kedo kathurwe senator Murungu aketherare ukagita kau othuro kauro yo sochi nonto kagita kaka Murungu ene osochi etherare senator kwao ijakomba kweja nai kwenu. Na Kenya ina sheria kuwa miaka 5 ethira wina right ya gucoka kairi bugatarora bukwenda ikio tumindo kwa Kenya ina constitution ni njega. So baraba thurire muntu membi bona jakatoe benda kana jake kadikira by mistake no betere 5 years kathira then bakadivisit bagatarora bakuthite ata ora bakwendete ko express dissatisfaction igweta kurene inyate kumara mono demonstrations inyate kumara mono gweta kurwa igwete rande bene bothorere tendene bokonare either ya kinya we shall do this, lakini to wakinya wa gunism nonto when gunism takes place baraba ya affected inyate andamani ni achiari baraba rinja bena na baome bate kumenya ngwira na baba kuthithia ata bakurita mono roga kwira mandamano ne ingino kethera ogete shuka kiongo na tenti ambi kwao ntura yao yonde kithia ata ekirira. Take a good example, mwana uyu community ya kalete Nthiguru ethithia arambe mwana eta Nairobi school kendeta kuthoma agweta gutumira mwana siasa no to know the level ni poverty index na Kenya is very high. That's why ire moko na Kenya bakithura bakiga wa ndege ni kuri 1 milioni nyanya orera muntu yani yeto milioni egweti imbesene ne kiweteka kimwana njura common man ura winturene lakini ikiwa to milioni nyanya gutumirwa na ndege muntu uma Nairobi ya Meru itokwaga nya Meru imbie jiri kuthithwa no tege nto tukona yake ko match mbesi we jeta kuthithia ata iu si gutumiri kendeja so no akade na wari milioni kale gutumika Zimbabwe non tubabu bu young leaders baraba kwenda ite anto young kuna initiative yanto bambirite ya Niko Card itukona eboro anto boba kinyete mali Kitale betete kwariria youth kenda batiandikithika na ya voters the same goons
they came out of nowhere bambiria kuura antu bara. So you wonder ayuthi baba kuimizwa basiandikithia as voters, the same youth no baba gutumirwa kuia kuura ayuthi bangi bara bobera batiandikithie as voters. Kimantonto jan ibomba kuja jukiria taburi atongeri because nte kumenya uyo tumite ngunzi no kenda beta kuura baba bagwira bangi basiandikithia voters. Intention yewe ni mbika na interest yewe ni mbiki manto jo jonde maybe no boda bona kulu kumenya. Okay, Jerry, tatumba kumenya na yani kindene buru manto ayo katika tuontoende incident huo uraya kaka Kitale no trime kinyama manto ya tuko kadi kana niko kadi nyende murithi kwa masisha vijana Meru ba register kura ba ukibande na tuweke mupinzani okwa uomba kuona tuwe ekundikira yako kira mbere cyo kwa masisha akona kaki kion support muno akero kethokia ko bwa kwena sasa yani si Kitale sio tuma manto akarika emba tusoka waratu arambwire atire jukumu ya provide usalama nimbi kethirikari ko makosa ntora akarika tubati kona yani antu bawati worio eno nto baraba kuorwa iba kuwa ingania kandi kundiki ire na babu with investigations yaraka sana no tomando ndo yakarika werone nantu bakiona lakini bibonkuwa we mbeteketi kama thirikari yekuo ke kwenda mu Kenya amenyeria ukora na utumiri bwa guns kenda kutoka Kenya 2027 yani kutoka kwena itu bingi mnobya kura tutemenya matokeo yeko no ndo akora batumwa badangala ni madhanduko baithie kurire ringirwe kutugende kurire yasi atalwa bakairia mno italwe na bakumenya benambi bena nambi nyingi na bena support lakini wa mwanzangu wire ndino ithire no ndo 2007 2008 kintu akuria gutuika andu barabe siasa ne thai bamono baba ari kunyeri 2007 2008 na mukenya na kumenya history yani ya ndoera ya rikuo 2007 2008 na kwa ina antu baketa sokanisa na ngakiamba na Rift Valley Band Forest Molo dukumya baba ari nyuma ya manto ya uno tunyere ICC ya Kenya na baka publicly menya tika baba to campus 6 katika arisiri o campus 6 ni ari Naruto eke group yo campus 6 na ntabange baba ingi kuwa Kenya ibaisi bakumenya baba ari nyuma ndoisi kuendelea nora no mukenya rimunya kerwa ginya kerwa mtuna karina kinya wa Meru antu bagura mtuna karina na bamuringira kura bado ko uri mwe kinya mukenya na batu isokera korona na madhoni yake ashuri atongori ba ngutari bakariata nonto yani the next siasa Kenya onde domenya kwa ni the name mtumwe ndo ndo nyako blame no ngweta Ruto akaraka Ruto kumblame wewe ngwa lakini the no tumira akora ya no kwewe no tunguria siasa ne rum saiti ya mwaka mbona tena kuonde like both yani kuonde Kenya lakini primary responsibility kana ngwere jukumu ya ku provide security ni kithirikari kuthirikari ani debati koroma yuwa nio Ruto kana murkomene uwa ingo condemn no tibwa kwa hivyo te arrest ara with you te mtu kwendwa mahakamani ya disappointing no okay utegera katu for example kinyani opposition bakudha bana ngunzi bakuri bako yangunzi tio lakini ukiakwithirwa thirikari no take responsibility. It doesn't matter nara ngunzi chijirite lakini thirikari ka make that responsibility kwa tu kantu baraba kwa. Do you think antu bako kinyethra ni opposition bako jana antu bore maybe pokuria sympathy or something bendere ya kujana antu bore ngiuka kuthira antu bako yukirwa tu bakawata Ndio nkuona jaka Jerry to gutinda gucia area no ntu opposition bakejana antu bao ni kilipu ikwena ikiona na yantu bakamatete mitioro chakikuye goro nti corona wa very kiliari na ora bakwa razin ni motorist bakethe ibo opposition bedara bagwati lakini andeje kuja kuga iko condemn no to bagwete igotonia they are the perpetrators ejara yokarika tu
ewe gweta kura antu ba IBC no ntu ba register kura na nini vijana bara ba mobilize no ntu ba register kura eu no jukie ya kwena tongire bari nera twita the fear of unknown bakumenya aria bari thai bakorokite no ntu ba antu bara baringire kura te ba bakuyuke thai na bara baringire kura still ibombete ora bombere kuba manipulated ako manipulate ne prison ya kadiro mbinu hiri obomba gutumira lakini baba ko yukethai no kureme nonto tokatagare boya dinyare bo education ya nto bara ko yukekura thaici this ingency ni anto bari na kithomo ni anto rinde they have formed their mind ni anto baje na abetite mwerekera ya ora bakwenda Kenya ita so no wethire bakiona mapinduzi jomba kwethera yari very high na numbers iri kuingia tha hizi njeru so we better maintain the old numbers yari kuguliza nini ku register kura either for formality purposes lakini no ora Biblia yuga anto ibabunjirwe ibabatithwe ibegerekirwe nyanjara ende bakarekerwo bairira bairira bakumaye lakini jarire ke point ya mwongera aetere kidogo kwa magwani mwanya na pointire medho ora medho aririe Nyandarua miambore medho wiki yakwa tankona ithuki muno kanya thuki no ntumedho wire atire president ngo respect we president ngo kwa heshima we nyamusiari I think kibungi nyamwire na ono mwa heshima amri jeshi mkuu lakini amwira nteo ukira uteo ke sheria ya Kenya mukenya bati ukira menya ukira na songo ni twafia uteo ni mukenya bati ukira no actually katiba etwira twende ture atwanene kisheria ku utubati wonkira wenjeri wengokira kanyo kirinya ruto kanonto yani tubati kolele mya twamenyerie utongoria buthu kumuno kuma independence kidi onto jomo Kenyatta ari umurungu timto mopinga mwe ngwa yani nyako mweta moiga ni umweta weta mwe no bwa kuito menyeri wathani bwa kiimla kwa tukende yani nyamtu era president ngo respect lakini nto ukira actually bokati kubati bwe okariyo tutibati ukira tongori beto tubati tuba heshima hiyo inatosha lakini tubakira na nkabunya Biblia mongera no etra Biblia no yani Mungu no yana utongoria bobo yakana buthuku lakini tubunya Biblia weye rako ya mutongoria wetu wa Nebukadneza nerire antu ba rombe Mungu mubwana no kenda kutweka antu bonze betekiria na baba ari abakorowa lakini Meshach, Shadrach na Abednego bawo batikira the same thing one medwa kuwa yani medwa kura ruto nteo ukira aingo kwa heshima the same thing Shadrach, Meshach na Abednego bere Nebukadneza baatu tu Mungu wetu otusi Mungu oma ku yani to kwa respect yonde lakini tutero Mungu woku ku bunko na rwari rwa tikaru thoki nanto bakinya kwira president yura ni manto yonde mongera akweta kwa twika yani mtu na witende atumira milioni ya nyantuko na mwananchi yani akiria dhina kwanza ndo amiro mya kwetwika ontoro terura Northern Grazing Zone Rwanda kumaburi Tigania West Tigania East Igembe North Igembe Central anto biyuro ngombe babuta anto boro babuta babari mamira itembesa buruda yetondo kima kilo madringi 150 winde siasa ne dhai dhenirinya kwero nyingi nisa mahitaji ya kawaida byo kurea mirimo visi winde mira mukenya uko thikiria akero mbia ni tumiro milioni nyarware akona deputy president yani arusine anga eko kana alafu kana mukenya akero kianto ba watwa babe na scandal mauta bena milioni 500 nyumba matrisine tirasi bayeta sie bankine nicho turimo nyumba ndo watu mukenya na butete nkro
mukenya nanogi yani kabisa yakinya point ya wera president wente ukira nonto wara mumero abotire ni wathani wa mukoloni menya ba mwaria mana ba imunge na ba Dedan Kimathi kaba kinyere point bona musonko yo ati twendete na eto suna bionde miunda binambi ba mwa kaba kume muithone kwa yani mukenya nakinyeta point yeu ya kuwa enough is enough no ntotipu mpoko na anene ba veria maisha ya wololi wa mbesa nuko nyam marosi yaba kubwithia watimani betumira milioni o mana 5 kubwithia sherehe tu yani manto astare riu yani Meru County anto bei budget ya dawa Meru to anto akwe milioni ile thai na budget ye itengire dawa kana matibabu kia Meru bonde bilioni ile kia anto milioni ile kumaanisha yani Meru ataleri ngirie mwaka yani ukia waso saiti ngirie mwe mwaka wote kavi ngirie mwaka yani binto bio ngirie mota leri mwaka ke department ya youth women na sports mwaka yo turi 2025 2026 Meru County itengete ngirima na milioni manayana yani natwe na youth around 1 million ke milioni ile ira nusu ni youth umanishendo mu youth ataliri manayana ya osedha yani manto yani manayana mwaka alafu ndio wewe yani ke mtu tumere milioni ya ntuko na ndio tumanzo wewe mtu yani Komando katone Raymond Omolo nonto EPS wa interior nethiritwo akia 14 days either they resign kana they take another action. I don't know, maybe kisheria no turekethera ni action iri kubomba kuteka ya kumuita gitene in case gwatuika akuri resign of which nyaro antu iboti uri bingi na ate resign no nto uki akwithira tuonete kinya gitari ure maandamano rira mwarimu urakwire deputy IG na usikana amantu ja antu baraina ruimbo akirwa resign ayukia ka leave bero na rebebere runguine baadaye after some few days bero leave arare na achoka nguine like nothing happened na mwanga thai tutaibinya mantu china ata yakarija iyakirirwe. So what do you think will happen because kinya atongeri ba Meru kinapita katira umunya nkona ponde bakiwa nima PS jo no kuunganishwa na Ngun City but thirikari ni kwenda take that responsibility tegera no ntu muntu okwirwa no aina mantu jaza apenda kumenya obukethera ni uma pengine bamojukiria action kana still no kaya akirirwa tunayendelee kama kawaida kinya after those 14 days wa cheupe ura ukari iringana na no kumenya na no wa appointed the appointing authority iro kwa thia tu na iro kwa thikira today as we speak Raymond Omolo abati with aradi sainere kwende goro irian developed countries omba kuwatha ndo na scandal imoje yu inyambere otera njira wa kiuso okera wa resign inyambere njira ananchi banjira go force your designation wengwa honorably you do an honorable thing ya step aside oka investigated uonekana utoka na makosa owasoka ngugine but Kenya utongeria bobo kuninga kifua wakuga oteo no bombiki oteo bondithia ija kabo kwenda gutake shape ka the center ya leadership Kenya no nto ojora twanjire na kuga ngunzi baba taba kwethera bari nini viumbe marum kutuika bari ruma kumeguru bakinya thiguru bari kengu ya bagacoka kairi araba kwetha baumete no bagucoka kurara exactly na protection iraba kwethera bajete nayo no ekuba escort kairi back so oni nkoru kethera nani narura gati ari ngugine arobato John ari kaburine na bangi baba ingi bara tote gutaja muno jenzizi bara bakwire eu ni ekwa arobata mo nini Omolo energy kana inya ya kumonia I kana sikwari proceed kuserve kitene kirari irigandire se ituma bira bikuringo ome Kenya we are yearning for a day area
muntu akamata muthara joai joai na twakinya o murungu ari mbere tuketha twina president o twika oteka barabwa kuthithiria antu 2 appointment ili kuthithwa sithwa na merit you qualify for this job, not because you know Mongera or you know somebody else. Iketo miura riko oreago imerit weketeo. When merit is working, things are right. Itwanete Kenya ministries ingana sie ingoge sie yanto bakubeba ngoge. A good example, Ministry of Transport ene krom to mechuki. Kenya ndo kiburu ere almost katero nini katero cia stage na makanga utawara Kenya. Kwa tu Kenya mtu atete na murigo jo kuirwa nini stage jo thara na kwa ngari ne. Kwa tu kaya ukitu kana kwa makanga boko thara na kwa ngari ne ni amba bakuya murigo joro inai joro ina ju jo geta na jo geta goka no tena murigo joro kana ju michuki atonya na afagia ntu bau ora bere giri batumba kuthira watuika ni ego kugia system working systems in stages cia tu cia Kenya inyama tatu ciongwa iwekirwa symbols cia kumenyekana matatu driver na conductor ba kuwekirwa inya tag ciao bande ni banges cia kumenyekana this is a driver, this is a conductor ni niwe kawake ni watu kwa tugakinya u kethaba mechuki bange bakathithia ata bakonekana muntu awe nguge kulingana na qualifications ciawe yeah. Okay. Au wewe kumanisha remodio kwirwa omolo kwa kiusonwe kubwithia manto ya guns ateomba kubwithia manto ya ate kumenya ena support ya monene okay yawe president nonto president akathira na itete kauli kwa thirikari kwa winde Ruto otemanto ya guns otemanto ya orwani otemanto ya abductions kana extrajudicial killings manto ya tekarika inde kinya example Mongera yana example michuki michuki kari tangu nonto nakumya kibake uro mwete ngwe enda ethio wakwethia we ngwe yani kinya jeria ahuritangwe ki station ye values kana ethics irabo tumira kasi shared yani kuma ke kuma ke euro mtu akwera icio ethics ya Meru TV ruka ukaithiata ku Kenya ithuki thai nonto unene bwayo kuma euro kuma ke president ibuthuki nanga swarige ke Biblia Methali 28 2-26 yetwira nthino tongoria buthuku antu bari yakiriro tobarira nthino tongoria buthuku yambure ndito kimera binini nthino tongoria buthuku barabe no nene basuna nkya baitongia nekendelea twira lakini utonga brabo bwa kinyanto bukile busokarie kienkia waira na manto ndani Biblia twira ke Methali ye Kenya ruari nkiaka siosuno no ntoro ku mbesa ni kuyo me mbesa cia Kenya yani ni oti bubukure wani nkia ire thukuma dringi ma yana ntuko mia eta yure sumbe nkere ka soda na muate nere oti bura nkere ire na yana ire thukumere ntuko no bo kindeke atumira witia ndewe milioni nyanya oti obra no bo Ruto atumira ko weta kurino ba arethia boru are State House musema ni okori yuambi yani mbi otethia Kenya we me dake bakari president uri want to bet State House yani ngani ba kurino anga maloya anga ba makanga yani mesema ni okori yangela Kenya re uchumi hata ekana program we otethia ni mbi ke kwa masisha koria women rights kana ni science irwarende kurino barethia State House batumira milioni ya 50 ne yani kokwe 50 milioni utumika mbia sio oti bwetu bweni oi murethi njeri Mongera arite nonto Ruto nyana bere seti nitawapea chakula peke yake pia nitawapanga watu wanapangwa ende ukoria Kenya anto kubangawa
ti sukuru yokwa ti research kubwithwa ti bari kubwithwa ni watu kupangwa bepangwa state house bakapangwa irundune na nkauwa woni bongo gora itukinyete point ira ba morembo kumire mwithone no tukende batu mwitho yetu ti mwitho yani yoma i 2027 nkera a Kenya mno antu baya ntu bakaumia saiti yani miaka mingi itu baithwanirie sana baya gutigiria siasa cia mtu akwa mbesa umuringira kura wete muongela mbesa kendo muringira kura CMCA wewe kwenda muongele na historia mbea ni si muongele muritingwe mpe kura tafadhali if possible mu support yani ndo ngwe siasa ngwe ekali sana ndesho muongela no akoyire akwere mu siasa okera rukire gwetua ndo twabudire nyo culture ya muringi kura ona mu siasa o bank murethi okera rukire murethi ntumira biasae mathira ntira nombi kwena mathiko ao kwena rosi yao kutugende murethi kaka uria mbinu cionse kwa na mbesa kenda atethia miro kuona tongorio boya ndimo thikiria na batu isokera ntwindikana bani ndemo no munini asiari bako baringa siasa cia upinzani yani itaraba kibaki DB kwa na DP Ford Kenya Ford Asili ni a Kenya bayana mbesa kia siasa barabe ndo opposition batari mbesa ku yani antu bakasanga mbesa bakira mtu mauta bakira mongela oe mongeli tu isi mtu mwa sana abodhoshi central nito kwenda with the MCA tu tukwenda ora thina wito kwa mbesa kana witinya kuiya twawikira mauta ngari na kana bikibikine uthiulonke uringe siasa na ukuma tulitire ngwe myathiro supportere mu siasa ati thena sababu yo yani yo suna no ndio wena yani ukioni campaign yake na niombera mumero mno babe na bena kainya kidogo babe to middle class utrima middle class mtu agira akio bisine ngweke kuwa tu babara ni thoki utongore buthoki ili utegukirira watire kambo ate mongera njara de mutethio nkomba no ukuma member of county assembly in that ward de mwere ngwe kaidito boya kubado kwena jukumu yake mu Kenya kuidhwaniria na kusokera akirine tuke mampozo nandija ku ya kudira antu bati kuanjibika mbero tu kia ujerire kenda tu maki topic ya yo president Ruto kwenguni ja bastome tebeta ko oranto o yo professor kendeke nguni bastome tebeta ko oranto dan that one goes without saying kirai kura kingi na ragi kuma au ne utumba kudhwanio ke muntu onde condition is simple logic you amba osira tu kuna baraba kuurwa kuna baraba takudiata batekuro ka kwen group esiekete mari strategically ekura abangani yake au tene reason tena kama mtu aruma kuurwa tema khosaditi mayo turmo semana na mtu tauni mutindo waja bina military mo kuura there must be a reason na nyao mbera anto kinyaba baba yawa mutindwa ngoro kuya edera kuya na raumite na birawe na bio turmo ko semana mo gena onge wanjiro muya no tengo menya kidawe gena ena kyo yeah menya sometimes no withre nyoti senjeri no lakini kuringana na ora uwoga karogu anjeri kana mutumira mantu ze mwaza watumenya kamenya kana kaka bubule nyankuruki ora mbise we ne antu ino nto omuntu waiboru ari njeri unge iboru ujo uke nuko ogenda kumyanjeri imbithe newe ni binate akarika mtu ina gani don't you think maybe na trend iwe ya gutuma kethera ingunzi ucita ku distract muchema ni kethera ywa upinzani kana mantu nto aje ija utuma nto baba kangeni popularity nyankuruki ora pa batere on top of gaining popularity bombo kinya to a point bakauga there is nobody who has monopoly of goonism kedere goonism to the direction to etere we can as equally equip ourselves na betu nonto otemo sijwe moje yotumba kuliga motwe bageta na bombi ciao bagaswebia biao beja na biona debe semanie tokururera ndo atakana tuzarurera ana bakoyete baba tomi iskundi fulani koja group fulani koja kura baba koyete na baba koja na bao membi bangetinya nguruki in fact imanteze idakarikite madikone samoya igoro asiaza bakinya madikone boyo ya na murenti jwawe ongeja na bawe andu bara bambirie kurwa
mtu mwana aratirwa mutangia kwa mathikoni bukwijite na imathiko yes bukurugura mathiko jange na isiasa so ni kinyete at point kwa tuika bote kujali kinya antu bara bakwiri bote kujali kinya feelings ti antu bara nontu nyoko limanto yo yakarikire olikalau no ko ne tukeja kiyo baadaye but kinyoka ele kiyo kinya yongo mantu joro ura yakarikire sometimes ukaga na ndi antu babo kujite kuwa pole kire antu baba ithikirite kana bwigire kuwendia sera cienu na kuira na mantu jenu because utemtu onekana ena kiao na family I don't know nata kinya maybe yomba kuthithu kwa tuika bore siasa sorry wanjokia ndipo thuku but I don't know what can be done ekuringana na siasa ikinyite thai kwa tuika maybe kinya mantu ya siasa yate kwarika buru ya kuntu kumwe ya mathikone because jareta ya TikTok mwanga kwa tuika nende kintu kira bukwijirite tikio andu bara tinya pole bwa bere ndi bureja burwe bwira ne miambo buru na miambo bwira no rabukirana at the end of the day babu ko mara bugeta kinya muningira antu bara bakomunite ni thirire I don't know if kithrai bukuthwana njire kari menya babu ya siasa na ndi ntumba kumenya mono kiri event ya mathiko I've been this filmed now for the last almost 8 years first time to serve na Mheshimiwa Kirima na second term na imbidire tenkia involved mono kiri functions ye when Mheshimiwa is not around na data tigete apena our opponent benda ko through those tantrums sia megambo kenda baku hati the moment I stand beranto oroba ikuro buye no rokwiri even before bantu tuja kurunga majo jo kuona ni ubabe bwetu kwa gisiasa na kugera mearie mwe tukamba kuthugania kwe family tigiaja ana bateone the kaire kana ngina ithangiro kwite kwe ana bateona ojo kaire ojo tutigite na tsomba kujaja twabatiga na pain kurukiera tubethire nayo so kinyora nini crowd yokare go change bonde baka calm down na bakendana kuthigira what you are up to then you give your positive remarks you kodo with the family no kadhiria na nyoro kare nyumeku akaria athimirite meario muntu atenda gweta no setere ni cia ura ko batere kwarwa tiana siasa bonde bathuki na ndiugo nuntu ja ira ya Olkarau no kuona direction ira ya go take but I want to thank the former deputy president Nigeria ambaranzi siasa ora ciari kwanjira kujukeship ikari na areta ntura inine na akiara na mugambo jwa nyumbani actually kedako ya antu ange nkoera gachagua point hii kitu tulikuwa nasema thayo anambia watu thayo analeta anakuru temperatures za wenye walikuwa wamerais alafu sasa akadhima migambo yawe na nyakara kwa attack kidara no notice rent kwera baraba ditema manto ya medics kwento kita euthanasia ikora mtu ategututa ategwa murimo kwa tu mami pole okona netere even in politics no ore mtu euthanasia ateko notice itako muura ndo kachagwa ya point ira karira gwatakinyo our deputy president Kindiki amwetera nawe professor mbere akwamba gito professor akwamba kuli recognize na kumwali gito reshima lakini tare ari reshima mono nkurukia kumweta our deputy president so ewi the necessary tu koreta kamugambo karaga tumba koda kena gakimundimina mono ya mwetete nawe Kindiki nawe Mr. Kindiki you see hiyo sasa ni kumdharau kabisa sasa ni muita professor kumuonyesha sieti anamdharau sana lakini pia sieti anamheshimu vile muita deputy president professor hivyo sasa hiyo ni unnecessary so those things are around in politics na wanto yakara mzuri remember aifunga makwaria ugire kuna ndu bakuite bakareta ndoa lakini weta mtu wa ngui wari tukweshimu anene na ituveshimu na tutakwenda ndoa but still aligongelea msumali kwa okay mtu aseme ngwe yes but alisema ngwe
Sasa Ritem ni umbwa zake hawakuboeka. Yeye peke yake akiboeka, kuna tofauti ya mtu mmoja akiboeka na watu wengi wakiboeka. Okay, thank you. Katu rutere ni Roma Uta. Mbere tu jau bando kwa Olkalau, ndina jama ingi muno ja Olkalau. Katu rutere ni Roma Uta. CS wandanyi no tumona nyawari gitini. Mtojo no wari number 1 urira kwanjiri na kunya na fununu cia kwamba ndwera yetete na mbere nara Middle East ikareta thina. Na hatuira nkubuhakikisha na bwa paniki ya Kenya ba paniki no tumauta jario ya kwana. Aya, within a week mauta tijo yambiriri kura. Within 3 days, aya, teuskando kumira ya substandard mauta na yo yate kumenyekana na racho umite. So now the question is, because kuringana na Kenya letters nyingira ndironete kuntuwe from a reliable source, Kenya substandard mauta ja kwiriro teka taisi iniu. No assign Kenya some letters cia ku approve. Mauta ya urwa, lakini kuna sacrificial lambs ida itirwo na ciomba kuthirwa ikiro yu ni sign. But wena wakaririte giti icho itonera agitwo ki kamiti eta kuelezera na ate substandard fuel itonyete Kenya it did it appear. Then arua I was outside Kenya. Nei mantu jarare tu meti jara kwira rukiri karingira thimo gerwa izo kiri kamiti weresere 1 2 3. Of course ni there were tumiri invitation no kethra wiri weze, lakini at the end of the day arua akukua pia barabangi bonde etaniria abo hakuna mwenye adifika pale. What does that mean to Kenyans? Because now Kenya na ante no baba kura thina ndaina wongo trimanto baba uranirite mauta no te mauta. Manteo ndaya watene yani kilincha nuki mantato waria gunism manto ya mauta yondi kilincha nuki mwe manto ya yani ya murumwe naritore sunko tuwa impunity na kimero ni kumaanisha tukamenyeria makosa na maweia kwa tuka ute atu yuko mtu abudhi nto bodhuku nankawa no kona kenda to connecting doaria lito kwa rasemanto ya akora uligans utumika siasa ene menya dira pa kwa attack senator kabo test ba testi to attack senator otsosi to nata a Kenya baituria kumuruira kana kurura rights yake kenda bona ato ka bwezi manto bado ke Matiangi kana Kalonzo na bado Kenya bakareacti ni taramoi dikana kore na isi to ikubya kisiasa political assassinations bibingi mno na antu bari yakumenyeria engo ntikurikana tukirwa uko na oroerwe anga Bishop Njue na oroerwe yani antu baro wa kisiasa babingi sana na kwa tuko tatu kuyukua antu be demonstrating with that baka na inya wamba iyo ratu wana wamba bo Goldenberg baka watanto bakai saitoto no are in charge watu kawate kwa watwa ninya thai case condition this ya with nyisha mauta bado ngaso kuwa yani mtura munene buru Kenya who is the president are involved. And unfortunately, asiasa bayetu, including president, ngoyora nene buru, ibontu nya wamba poditira Kenya. Kama ndibari biashara dirikari. Wademidi president, ngoira kulitana dirikari biashara. President ngwekai batu kwedere ku usavu wananchi. Eno kudire madina yetu ya Kenya. Leo tuka yani 70% ya time Ruto ni biashara. Atire kita Ruto Starbucks. One of the amongst the biggest companies ya mauta Kenya. Yes. Ni eke. Gulf Energy. Ni eke kana musoroke. Na tema eni hata tawa wete kinyo wano ko investigate manto mauta wewe ngoe player mea we ke biashara ira. Ede kwenye mno Ruto ndemo etekia nonto biashara ene mea wonto nya bremon compare na kibake. Nonto nya kinya uruna re biashara na mna dirikare. Kibaki utibe sande baso aketa ni ruasio cedricari inyinge I think anara duke mwe to ngai deacons but any via kaneri lakini ndiko tuko no kwende suma no kwende mauta mauteri niyo yaku yani they anaona hata imshakorani biashara hii na bado urani Kenya ende when ni
kia kana ntito anga thina kana lubu kana kibeta wa yani mathinira inkorone utumenya kuthiria muno thina nene muno yani mongera into bya nomba kwenda maisha no wekenda ni uria we sasa Okay, on to end on that, kambuge the issue ya oil crisis in Kenya. Au nani waziri augire manto ya ndo asia Ukraine to affect maguta yetu Kenya. Kenya ni ikite maguta ina stock yakwana. Oka akteronge tuga moja kanyire rangi na baidi nchuku. Exactly. Ira store into yunya kaya na ndina ntuito nyirire. Wale omenya into bieta ora bite kuongerwa bikathira. Tena ntiyeda na tarite population ya Kenya barabe na ngari na rate of consumption ya ira botumira pande asoka menya ndo aiwe ga thiria o igitaringana na in case atuge upurorong kuruki au what is most likely to happen. Atabatere kuga Kenya is satisfied na stock era ina maguta nonto I'm sure inya wakunywa mboge ke iyo okogana ndi ija gitonga kira kya Biblia kiaugera ndi kulima na biashara mono mbakira nchukuzi ndekire iyo cio yura ndi nkoro ko karauna ndi oguruka oreja onganiri ne uno uyo waziri no ato ne ore bwera tuikirie u tu mbuge kore anto basite ne ko drive on crisis no Kenya idirena maguta na arua but those are the top officials bakarande urako keda kuri gitarengira kuona mbesa irere beren turida maguta tuyote yo Ukraine na ukorare teredina maguta tote kuyona inya stock era turare nayo ni radirere whereas the stock is there following that crisis maguta yarume go shoot ebei onto a good example icho oni ntare na maguta igoro ndarogere motindo yo tuko kena bana maguta ndare na ngari tena maguta ndanda soga maguta na uwa wetu nkubona konge ko obaba kwendea maguta ibambira ko baba kurire na barende motungi yo mwe 20 liter 7000 that means 7000 that means 350 per liter na ndawera kaba mpake ngari doyo na kimya kionde ngatumira pikipiki monka didiata maguta yonekane assuming ntare na another option ni emergency isibitari detete no na ndenge party na 7000 ngakora 20 liter kebo bagorere that means nyao babe petrol station chetu aja kwe katero ereo bakundana nyo tubwendangirie tutigo tubwendithairia tubwendithairia na ndi uroke ya gutukura to mwiro tejo ethera inyirite buru ogwe to mutumekigwe oyo mwenderie na wo kamenya kiro gatumathira maybe no tukethera kugurite maguta ya ngirinya ri na ndia kuona ngiri mwanja ri sincerely speaking nyakwa ngiri emwe ntakuona so those are the people who are driving on crisis and it is very very unfortunate kuona mtu ena thina na guteka advantage ya thina erewe na kikyo ya tora muno Kenya na arua mbesira Kenya inacio utonga wa Kenya revenue Kenya ya tuitete ya itebatere kuringithwa revenue Kenya kerega iranto bena ID mtu onde andoti Kenya agairo mbesira si utonga wa Kenya robongana ote mtu otethera na million plus 23 millionaires lakini kwa mtu utona ngirie kana igwatene na ndina we ko gataimira ogo kewa milioni weku ureko momuko yo kwitangite jwa we ethena milioni chenu antu date kana webte bantu reu milioni chenu twin shon de no inae no inacho that the only problem that actually can support mongera na hito facts research antu yana remura 125 bena barari chesa beno tonga ubingi muno bena bese nyingi usinda Kenya 43 million kumanisha Kenya 43 million wingo talendege 43 igenda muthikiria tu wana tu 43 kimege mtu dona chamuredi embesa na kimtu dona chamongera embesa lakini we kala kwa ndi tukaendia mongela kaendia ngombe kena mburi bionde ntubinye bimiro yonde tukaendia bando kwena antu yana 25 utonga bubu winge seti ntu bionde tu nabyo bako bado yanto bara 125 mbia shirika bunjo na thiringi yana yani no itande kwa Nairobi yonde watuka Nairobi yana
wethi kayole muthaiga kareni ko buruburu yani wotuko iwate no yani mbiaso ino no la misho ginya Kenya mene ne doki to as revolution kana revolutionary re te luga Kenya ne ori buru ari to amerekebisha lakini ke kwenda muthikiri ngwa amware ndo tongoria bukariate ndo tondilo tara atongoria wala twinabo itesenjia wino nkwere ni uma ni kumaki experience ndari ya siasa ne na mongira na gurete atongoria bande bathuki ibuni uma lakini barabe kupa pa ingi tiba thuki dogo bathuki yani seti ngoma yani ngoma ne thuki menya ngoma ya rasia Yesu ne ra Yesu shikie anga wethie anga bitiao ndomba Yesu ware tike mulasimitasia itamuithasia yani yara mwa wethie lakini baba Kenya thai bela simithia mwananchi kinya ware kwa amwethie buru ko kare mya yani methe meate no agurithia maya oro ya megatere aja kayuni ko kare ndi bathu sitie ngoma nyangoma rimwe ni afadhali Greto mangbuga te atongire mo de bathuki nabo akenya bongo bena mburimu yao kamata no ndo togataka president ya Kibaki miankera kare ingeri mo miaka 24 akenda otongire ba Kenya na Kenya batu mu consider ba munenkera presidency ya Kenya mwangarire jero kuruka iro boririe nikino tuthane ngairo uyu igita that means antu babega baromba gutethia Kenya bakarare onde bayingeri bategeje kuthithia te kana nya Kenya bongo batebona baba chance yeko yotongire ari abinya bena energy ndo assuming Kibaki ayukire otongeria ari ona wheelchair atu assume ayukire otongeria mianke nerea moi athane nya miaka 14 mianke wingi 10 ye moi nere Kibaki ari nenya Kenya naro batikwetha rena inafai kuwe mbali sana lakini tuena bake bangi naro Kenya but akenya batebona a good example and I'm very sorry kutaja mtu yoa tuena mtu wota James Mwangi wa Equity Bank a very good leader James Mwangi inkarita no ende kuna la bikira policies yawe ili tometenye Equity Bank e prosperity what if James Mwangi naro no anenkero Kenya akamirani na India siwa kurana nasio Equity Bank James Mwangi atwere yake ya kutweka na kwenda economist okubangani Equity Bank watweka the best economist Rwanda ali kamugira Rwanda agiyotweka na kwenda legal advisor okwadvise manto legal affairs ya Equity Bank the best minds legal minds Uganda ile across border at Uganda is that best legal minds auga secondary school gageria mwana gwate irigandire cia rathomegwa ni ithe imuiriga kani ujoe akamigira ejeite ngugi Equity Bank wings to fly that asoka twera gintu kira tanarara amami arota ini arotete onete barabeta kwa potential competitors na kio kia urana Kenya na arua mtu arito ona jaka mtu kwenda gukira aja akona ujo amba kuja kwa potential competitor kumpinga akamunyongera au ategeje gukira mwangi atwire ndaugire ba potential competitors ibeje beja ba compete na oni bambita bendereithie Equity ngurukia ura bakuthithia ate nonto thia potential more than me but dio na ndia kana nkero Kenya ndirama mtu jora nengeri Kenya mind zevi nengeri Kenya yetaboega but naro mwangi akeja kuona kwenda kitega president Kenya right left center akiurawa agire kuma nyomba kale atiumara menya nyonto atona kura so Kenya is not devoid of leaders we have very good and very potential leaders but bakauma maratea ari mwangi akia kwa yamero atumba kuina kirarira kana nakamanu kana awirian yani awirian to benda ko chachamuko nibo ntoko na nyamaraga ari aidhani yamero atuiwe ngwari kinyo to muthikiria na bako maraga no ti no teia no ti na historia corruption lakini to ndo muthikiria no ndo nate komba kuwa boya one time we wata ikumandele ora kwa wakie nini kya okwe wakie wako mbese yu ntebati kujike wakie mbese yu kya kansene maraga kwa ukirwa kesi ya wakiri a divorce akageria arbitration kubacokaneria mukuru na mwekuru bare mono buru akaberekeri no akiri ongena mbese akuriwa ende akenya bate ono muntu yoreku ebera bibiri etembitene akwathura nanto embitene mbagwathanie na riba bore mono buru ndieni ko wakiri onge aborungamire divorce botigane
na tije kuara mbe one time kana in fact ibotore nyana mtu wa Kalonzo Musyoka mtu turite kithirikari muno na kinya watethwa na scandals, so many scandals. But do you think either are a good leader? That's if together Kenyans people consider those such leaders. Okay, scandal tiyo gotuma withira we good leader. Menya kinya kia kinya kuia ikwenda ume. Ko no kuia nonto utena ume kuia. Kore mi kuia. Ende ito kumanisha scandal ni onka yani but whether any absence scandal ni qualification ya utongoria. Lakini kama tu alesha team nonto nyare tu atake bake. Mebede kibaki wengwa agia kwa president. Tika president nonto wainyeke. Even I think kibaki wengwa yani agia wetanto makwanza ruwa aya president 2002 wengwa utinya mtu wemweteka andi barinya beko buta ka onde timu embea Raila ware Kibaki tosha alafu bangi be yende ba bumetekano ba Kalonzo ba kunya Kalonzo akaona nto abe ba mwata baru no president umwe actually we Kenya me lazima tutarende kita turenda kia kana mwamba rima kabaki ano twende kia gitemi kitete no mo bo buyira bukari atuna kia kenu miaka 5 bukori mtu umwe bene wena kia kira Mbona nyari thi baba rita ng'ombe bandika asia onto batia ng'ombe. Na ibon tire munya ng'ombe seto bediku yo na ndo anda nonto. Amero bandike ite sia. Baba na turukana na Samburu bandike tanto me ku baba kurithia ng'ombe. Ende baria batemas. Okay. Kata twakira raro Nyandarua. Itugire Gachagua na ngire antu bakariende we akagongelea msumari. Lakini kuna mwambo jumwe Gachagua aririe akiwa bwana president tukwendete na antu bakwendete na no twitanire ngugi lakini ugethero gitutumaira kina likes of Kimani Ichung'wah imwambo jwa retre musisimuko muno ki wananchi bakithogania Gachagua ka hinti of a possible handshake. Could that be possible? Okay, ndingita siasa na Gachagua kumande kwa mbira siasa actually last year ya mengi mnu biditende kilingo na kimwe kana jukwene mwana Gachagua na ndamuthikiria uwarasia na nkorendito imantu ya Ruto amwithiria mathuku ntuetikia basokanira Ruto lakini musiasa menya wikiro ndarinya ndarira ndi siasa ne natenda Robert riu wikara support Raila ende da support Raila tukamurira buru amiro nyani ndare agent yoke nao yani ngokira rukiri nkati Raila na shikire yani netere gwatana njira na uru ende ngoria impange ga yate mtu ndete gasiate bo yani nyakwa luka Kenya netere kubidi handshake ni ni bodi ngire tuma nao kiwa Raila no moya sitie uru lakini amwe kwa siasa tutimbo beti 100%. Lakini dhai ntikuona mia yani Gachagua nkuona dhai na kinyite point ya consolidate Mount Kenya na kuunwa determine government yake ya ku ntikuona bibi Ruto mwa dhai vie better no ntatumba kwa makamu rais be better saitie kwa dhai na thirikari yake ya 2027 no I think kimaoni yake na kuona kama nto yake the possible iba kada very united opposition. Oni gende na contrary opinion yaku lakini take kundifa muno in politics tuga there is no permanent enemy na still there is no permanent friends. Nkurukie huu kwenda kura gutawa identify a common enemy. Identify common enemy na ndibuka bangano bukomba ku fight mbere. Taici mtora enemy gi Gachagua nkurukia ungi ikendeke enemy gi Gachagua nkurukia Ruto muntu no jukire position yewe ya deputy president na Gachagua membi no athugani no muinjire marinya ki Ruto kenda jukwa deputy nawe amo badiro akorwa na arwa kithara kendeke ayo deputy president Ruto endele kwa president Gachagua
Nyarege kwa deputy president ndi ungia aenda muno na support Nyaruto muno support Ruto agigende kio thirote no ari inongi akerwa ndetera a deputy president of your choice ura ugo kethera wemenya muntu no kutokwa tuingere uju tuyuke mtoku kinya date gwa ngo kethera ro kwethera uyu wikite onoku roju kwethera bakina rumbo romwe siasa ora uje siasa bwa gaikira ito murongi 2016 kwa arena timu yetawa Kikari Meru arena Kiraito Rentori na Kajuju yari Kikari gwatweka kawira Mwangaza na gwatire ground muno na Ruto na kwenda kureta kawira kinjubiri kenda Kajuju ebeberwa kawira ya Jubiri na tawo akara gwatweka kawira na bange musemuno yo munene Kadhuri ara nkabone tomo wakiretu tota Kadhuri Ruto eja kukaribisha kawira ke Jubiri Kiraito akoja na Kiraito batwero batekona na kawira ai onai ntuko Kiraito ra dire manto very funny entona ya ditoka iri another politician Merwe are muntu ombere kwa kawira na muita my sister na ago yuke mai kiuga whatever happened yesterday ni history politics is of today na niye yeke to kwaria gacha na Baruto iwi ni history politics is of today kawira tonyi Jubiri wetora wetero temo inje Kayuju kaira soka na siasa siendelea kawira ali independent candidate so waita muntu yo kwira a siasa baba menene mono romena no siasa mono ruruteo narua no Ruto akorwa kethera uromba gutim Gachagua ethera atena opposition you ari no against we nyawa gwiro mono enda no ndo ara wigiro Gachagua kwira auga ichungwa kwa irerie within 2 weeks nketha ndikuriria narua ni gitarenga na thiri na ntiuriretie oninga ari kwatanira Gachagua baketha ba monete kaka tonya to ngana ruo ntukuingana na ketha guthithia ate gakuthira na ni naremi kuthira itha ko muigwa jonge Ruto na juko gurune ari kiranya kiratu juga muinya Gachagua baba ngibonde no aba manenji oronge urenge githari muigwa ateo Raila Odinga na wena ndina ari akwateka dai na ateo so muigwa yora tigera yu dai na itha ko mutunginyo kumiria Ruto dai siasene Gachagua so we potential Gachagua etonei nyake ngwa gitine aringe manenjo ari deputy president ceremonial maka ipindi ikathithia ate ikathira bora uru manenjire exactly antu wengi bakoria atre president dai mo karigite gite kinya bukari nyo kege mo karigite gite then kwina nindi riko ya president kurunga mayontora ntukwira Gachagua kuro mawa mantu jawe jonde yarugire akwina beef kwina yani kwina maana yako ya president kuthora aina beef na the former kana muntu engithirie gitine ate gitine ye yako nje president no we president nya Gachagua kari kana kare akwaria no we president na batere kuthora chokana ire no meambo kana na batere just to let it go kinyari akare kana no because indikana ko mutongeri omo sometimes back ko mutongeri omo waruma wanunge muno na ndojo no ntu no munene wa mwire wejo mwira ngania na kuruma muno tumwire atia akurarekana noe andu mana arua na rujo aigwa ntamuchokeria akira lakini ndamuchokeria rujo akeya na bunge kenda ndamuchokeria tuturo chokana na by the way it happened like that amuruma na arua aigwa ntamuchokeria na rujo ana watilia hiyo story so don't you think maybe kinya president na batere kureka uchokana na antu bari muno ntu no president na no munene na no kona ni example kinya kile Kenya as much as ibo muruma but aka let go na akawa wacha waendelee na siasa zao. Example mboko wanire yategemea no kwaria mia uraua na kairitete kwinete lakini kwina power era no mwanyu mbetore Gachagua kwethia ka kuthalia power era mpala kuno trime wenete na ikitheri
kitina power garacia no nto Ruto na kumenya ora Gachagua witenya no voto 27 ya kinya atena kura milioni 7 ni kura nyingi muno yu ko an option ako orienda kirare Gachagua akare kompura no Gachagua ke Ruto yani mtu yani nyingi muno no mwende yani kana kaninga kuringa no kire no ndokate kumisa bonene leo twakuringa roeka na nkundi ni mtu ene inya utombo kikumiriri yani endelea kuringa ko leo yani wikavire kana uro noe and I think Ruto aki dilemma no ndo akira ari opu Gachagua akira no Gachagua ndo na akira no ndo maruro ya Gachagua nayo ya maingi boyele naguo nenya yani ke ne kusana kirikira ko urasia interest ya Gachagua thai afil thai to wari ati ko Ruto muno ni a consolidate kura cia cia Mount Kenya Ruto akaro no 27 bontu nyambwira antu kweu tutakutana tufanyie kazi ile wewe tufanyie kazi lakini the biggest enemy of Gachagua thai ni bonka mtu Mount Kenya o mupinga na Ruto wate Mount Kenya me Ruto TMP Mount Kenya ti governor Mount Kenya na Gachagua na kwenda kura ikingo 2027 kinyare kwa president kana whatever either the maximum number of MPs kuma Mount Kenya ino akingwa deputy president Katarina inya ataina MP bake wetha na MP bake atekingwa wetha na senators bake atekingwa kunya Ruto asinda kura 2027 Gachagua na MP yana Gachagua remain very powerful me Raila aredasia Raila very powerful non to ena those numbers na utig president wa the Kenya wena MP yana ari ogura ciuria kuna ndo kwethia ena kwenda numbers ile parliament ura mongera kuwa Gachagua na those MPs wa Mount Kenya baka friends very easily na Ruto Ruto asinde tukajuke scenario Ruto asinda kura 2027 na Gachagua na MPs bara ko as long as Gachagua gets his MPs his senators his MCAs Kinyaba asindo bari opposition where remain with the powerful na they'll have to become friends na Ruto ibo nto enemies ba Gachagua dai number 1 Ruto iba ichungwa abantu bawe tawasaliti ibo number 1 enemy ampongera kuga video toma Ruto asokeria Gachagua te muntu onde waria Ruto mara umucokeria rujo kira tuma mucokeria oyora mbugire na notice the potential ya Gachagua Mount Kenya region 2 urana itharuka na rurigiro retumina ru kurio gwata rurigiro burana ogeta nayo ukathiria yonde so Gachagua irorigiro arotumete burana kana thirikari ya nani ya William Ruto mistake yareke ira Gachagua thithirie cover trustre William Ruto during the formation of the government ara baugire aire gote ene memorandum of understanding bakwandekanira gote irreducible minimums bakoyana ogwe tugutrust te jam brother wetu na teke ama yake oteke amanya tu ina kyoge kuja kigwe oteke bange bakiandikana batu teke tukwenda kwandikira ogwe mwana wetu tukuyukiti ora tu bati kuyukia muiko mwenzetu you see ba trust muntu baruma gutonya no thirikari ne bateke otendi demand benacio na oni nde Ruto ekethera ndare oni Ruto ndingia era Gachagua isimari wa Kenya ndithia atia ngona sababu ya kumurekera kinya yake itie ngona sababu ya kumurekera nonto narua kweta siasa na muntu siasa anto bamba hora ni ora ritwa borite Jesu to atige into bieturi to kudingata Jesu imbito kona boka andekanira ande Jesu akabera mbere bokara biega byandi bibimwe ko kiwite dake na mpara biega byandi ko bionde bira yawa bokara mudiene jau moyo Kenya na Kenya boka didiata boka joana ndio bana chakote biega byandi berirwe onya moyo Kenya na Kenya bata didiata ata promise igeto mi austa yao etare na reference ya kodifa to era niteu but this time round ondo wibutene a Kenya nyaba tu emeru no monka tu menyora tu itite kinya barato wakara go support to menya tu na ngari tu ratu itena yo to tegete na ngari go kombora exactly safari ara mwene akenda ko yokeria ameyokerio to tuwa to stranded to ronge ka inge njere ne thega to left no monka tu ra meru tu soekia magie tu kira tu gitite na kyo na wo to we murengo yo tu itite keju
twithe tukimenya twithe nyetu twina bargaining power yetu tego tuma gutonya mburaindire siasene tukiona ora antu bakuthithwa hapana as Merians either na wetangura na aruna kwa speaker of the National Assembly ni ajumbe bangana wetangura napo kiama ga fondi ni bigio command so ya opena kiba utu twinde yetu tu siasene tuzita branded ona gotembera mbete kiamene kia mukarinjini UDA bete kiamene kia mweko DCP ntekomenya ungwa mbete kugirano no mangambite na kamakara kambite miru agantonyithia no ka affiliate party kantonyithia na uge bya mabinge binene kenda twagara kumbageni tumbagena na kamaka getu turamiru ariku turamiru ate tuta turuma kurumara tuta tutina kia maka kumara nakyo umara wenka hapana it can't go that way. Okay. Hakuna sababu gani pengine kama mtu yote ndio Kalau the only person who behave bwega ni Professor Kithure Kindiki because aikoro makwari we ataguzire mtu kinyoriko augire akitweshimuni aliyefariki na familia yake na at the same time Kindiki inaonekanite kwithirwa akiaria mantu ya unity sana of late akiwa atikwenda kuruma mtu ibonete nyantu kuingia akiwa unite mtu nkaruma uti mtu ngachokiria na kinya bara bandu manko barekera na ntirumana na mtu kaerekera kwenda unity au na kinya siasa cia kuya na witaniza munda sija yeta lakini si atigwa kinya sieta uninga tu member of community don't you think maybe Professor koyone terukienerie mwanka ya mwana ndini ukipul kana what is happening because unkuona kinya ruare andikite kimutandao jawe wa afadhali mtu kwithirwa ene heshima yawe kabanya wachi bingi bionde nyone ne bugo bwage lakini uriteni heshima yaku ngurukie kwaga bingi bionde na wage heshima na kinya bingi nyotha wina byo tene heshima tene ore agwikia na hata miambo yo signify kire ya Kenya because at the same time tuonete gitiki yawe ikikwendo muno na ki ugwatine of course na tutikomenya what might happen Professor ndio alite mambo yao nyaya chagua haruma kairi na nya professor kwera alite uga tayari na to make peace na in bondi wa Mount Kenya reason being aro kona kuinganirwa giteke deputy president wa tunataka power tuwezi Singapore bila power iba kuona giteke probability yake gweta is very high leto te gutinda guciaia tu pressure ya Gachagua kenderu endelete Mount Kenya Ruto akaona Mount Kenya ego safety na nani kendekia kore mokome command nyako nenkanira gitekiu ekumwa reason ekonenkanira kubotunya babunda bonengera gite bare mokaria na ndi katunenkare kibara bagompenda nonto kedi bo support bo bote support power onene bote nenkanira mwanki aburu jairwa na nani kona bari basiumite kuporuira bayukia bari we are not settling on less anything less and deputy president bage ja kunengerwa kindi kina romberi position iri kwingi omba kunengerwa na kinyire devo etharate au ninga itaitie guru so na aru akeja kumagarua na baba nabo bate gutegana nabo bate kwaraniria bwega ethere na core beko bakuja ukara nabo na aru no ringitikia Uhuru Kenyatta na Gachagua betha bakiaraniria bwega oro kona bakiaraniria wa iguru ataka kona brother ora weta brother Kindiki manto ya tete bwega onde iguru ambetete kuma inambetete nyaningwa ndaumangeta na energy ndi nayo na experience irande nayo na arua mbetete gwekwa na mutaiga no kona naria akiwa ageta senate guteta ire into bieje so antu wa Mount Kenya narua getha ko mutonge we crossroad William Ruto nonto narua keja kuyukia gitege kya kanenkanira na ukiboba kwenda power Kindiki narua abati gucoka naja ki antu wao baraba kuina one term baga watana bonde na ba iguru bau na ndi Mount Kenya ina bauru auru already ina no Mount Kenya ga cia already ikaningana ri campaign ete gutindo tega nyuma yonde ira against kinya jumbe babe to bamiru na seneta na bau ona bagarukite ta ida tani point ku atiri itu muntu to turakarite thirikarine na nda gwito thirikarine imbito ati wato karite no batwi kedra muntu to kuthithirwa u exactly inyaba utu tumba kuthirwa yongana nona no rari thithwa no watchdogi ya tu thirikarine na ruto tu no guthithia ata o tu rora mantu ya kuendelea
thina ya kindiki no Mount Kenya yetu East no mwitiki mantu ya kwaria. But Mount Kenya West they cannot trust coffin maker. Tears of the coffin maker. What do you mean by that? Mount Kenya West ite trust methori ya muthithia wa ithanduku. What do you mean? Muthithia wa ithanduku ne tharije ithanduku ritite kuthika muntu. Na arithe ya kendo na mbeca muntu athikwa. Na ndiriwe ya kurira na igora thithitie ri. Igora thithite ithanduku riri. Na ni kiwe ya guturirira narua ndikithika muntu na kora thithite ithanduku rithika nguku. No ndino ngwira. No watu irite turingire muntu kura na gwa ataisi bo muntu akari ka ginyira mantu yanuka lakini gomira bonjeri kindiki menya tugenda uyu mwana na nisi mami okuka na babo kuti muntu moya menya ari mwana ibamenya nya seriti babui na muntu moya ntorene ake yakwe no musikuro na mami okuka na babo ku no kimenya babo kuti kabui kwenye mno waria uwa mtoro ntora no moya wende ari ba ko akira ki kana support impala tu babo ku rieno no mtora ana wa tiwa na mtu mudhuku ko kindike ko mire no tore kindike no kuma Mount Kenya ne terol kalau digire crowd gira in overwhelming love yani endrega sego saiti ko anto ao mewa atiwa na anto ba no getha we mtu mume no we kintu gimwe akinya anto ba bagasha kwethira teku ba ikaba kindikura we ntuira tata murume tata musokerie ayo kiba kai lakini Ruto yo aso kawake na Rift Valley ina anto ba ni beto ni ba ni anto ba mwe ndike ka think kakura matabu yawe exactly yeah Atoki kambreki kadini kuna toki kambreki tuketa tuchokera na tuchokera nkienda kumbira why should Ruto trust antu bakuwa bate ashamed kuwa bakwenda power of which bongo ibaremere kundelivera kiongozi wao the party leader wao rare moyo for so many times na bare manu modelivera then how sure is Ruto that bareta kuino bakata wa modelivera giteke in 2027 koroki yaura Mount Kenya imo delivera mutekeri wa Meru TV ukontagira kumaruka mutambo ni tuchokerete kagita gate kuraja ni genda tugetana mbere na rwari rwetu lakini tanambira kuthoga ntumira SMS yaku rutero Facebook Meru TV Kenya, YouTube Meru TV Kenya, Go Live Africa Meru TV Kenya na namba yetu SMS iwe ndene screen yaku ugetana mbere kuntumira SMS yaku na bado nachokera pengine thano kwenda kuringa kathimo no withirwe ngiwata thimu ijiri ithatu tuigwe maoni yaku jakariate ukethira kumaruka mitambo ni Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka.
ing'inang'inene kia mutindo kangangi kuri kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ugeni aja Bezalel Hotel Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochemabia kuria biri na shama kumarikonerie yetu na bithuraniri na utiabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gitarire ukaigurira bikibiki na koguri kanini na guti ange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kwijikene ja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura jwijikana ja haujue ona kethro no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ure gwita tegera ure thongi nio eu na bikibiki chieto china warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ne ati spare twina cia kung'ana na ne bikibiki cia kinande iria ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega tulingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo ni cio iji ciandikia ukionine giaku etagwo Ifan.
Ibaga sana gutegerio Meru TV karibu oringi tutanambira kwithira tukiaraniria kiri rwari rwetu kwirire no ithiro kindingira thimu no ithiro kintumira SMS ngethira nkiwate SMS chienu thai nikienda tuibwa kinya babu maoni jenu jari wate na nata kwitite nambere kwithira bukithugania kwina kiuri ndiburirie tafadhali njokeri kiuri kiumbire gitirolana kiuri ndiburirie ya kwamba imbi gitumi Ruto abatere gwitikia kwamba antu aba kuiba kwenda power ba mo deliver gite nkuruki antu ba Mount Kenya ore bongo baremerwe ku deliver party linda wo myake uyonde ewa majira ku Ruto na ile kwa mbele wale wa ile one siasa ya family na president na deputy president ya mukuru na mwekuru na murunga otethia njeri wento murume ukagura mwekuru botena gintu mwekuru gura bukanjira maisha scratch otike bwena kyo nyastu abo kugure ukarera nyomba nyagicigo ya kure abo aburomba na kimwe bukoja kugura biiri na bitatu na makabi yageni bikonekana na bukongera nyomba ikonekana nya rumu yageni wacoka bukagura kagari orabwa bagwita kanisene no tumurungu ndete na mbere butharima bakinya tu point mwekuru wento murume wakamwara ageta kona mwari umuthongi muno amwira na ndeo ni nkwenda kugura kana ngukwenda wari amwira eke yotuka no gompenda amba umare nteto nyombe na mwekuru ngenana watagura mwekuru nana ndiwe yongure ugethento murume kia umara wetoka thithia ugora mwekuru kunana wacoka wagira murembo yura wonere tauni oyo irana ri tutemugura ina barindikaniria abo marura akwira riroko no ngiothongi nkurukie uni na woka nthithio uriku na woka nthithio so bari nyethe ba demand power iba with power na bago batego settle on less than deputy president iba ijino bane ko deputy president bakathithwa ora uongea na thithwa so bari out to for convenience purposes either o sabotage thirikari yekenda bore baka front wao ethirari na power ethirari na say two antu bara batombera gutethia munene wao o kiure kiwe kuya ima batatethiria Raila Odinga wa president au sure are you ogweno utete baku bara bagutetheria ora president bara ogire batatetheria ora abeyito gutethia kana abeyito kugwithia so oni mboretwe from where I see it buga antu bara batena ine goodwill ya president kumutethia aritin bena kuthara kira kirotha ici kira gicui mwekuru tauni areja bira mwekuru nja kuthukuma etare ma pempesi yana menga wewe kethwa biekero ngari na agikirwa kerwa ika story ya ibira ariku ira wende atakinya mundene so nyabara ya story ya ene bakorea ira baswite kwa bo mono president ya mekete peace na to baba Mount Kenya nyaba gachagwa bau kabanya ename buru athi the peace na bo bedere bare amwe riu nyagita guswa bare edira kemenya kwe antu bawe na baja obarari nabo I don't know how rate it is. Kedra kai beyond repair. The marriage is beyond repair. Cannot. Lakini could trust bara. It is very. Hello. Hello. Hey. Turari nao. Turari na mchui. Kumaro ko utsero ko mchui. Muchui timwe kwi gutwika ni sawa kumaruterwa igembe south kwi kyo konta kongela wakili nkawa Ruto no gutwike kwena mantu ele ekwendelea na kumya thine ne kisiasa thire ngire Gachagua naona Gachagua nantu netero kiaba kuriantu ba kusokia bara Gachagua authority abo kuibo ndo ayukasi Raila Raila ro kwa inde atua kuriririo tikeiteo inde na kuria mbinu ya kureisio ndamwe sidira siasi yake kenda at least kinya etaringe kureisia Mount Kenya etene ena ira yuro ila riasio me at least no more confidence me aweta kuria tuende Ruto kurasi yake yani wakalita Gachagua milioni 1
atiwa ari na 12 milioni atwa milioni 5 kuka bakongela milioni 3 cia Raila kana 4 agethena na milioni ciake 8 aita gusokera kuria ile cia Mount Kenya kiakira kina 5 akiupo kintu kwa Mount Kenya asoka kiwe bunge nabuo the other side no tukeruto kare umume na actually no madhonia kare Ruto atenda kudeal na mtu mwe na inya neo thininya Gachagwarire no mtu mwe na inya ko te mwaya space kwa mantu akwenda kwethi muntu kwetere Ruto na kuruta biashara nyingi muna thirikari ndoge akwira mtu na inya nyawirio mwira ari mauta inya batu ndina nto bakurita ngwe mauta ari simiti anga msumai inde enda kwithe na nto baba inge baba ku influence region na upwekera ritaga Gachagua upwekera ari Mount Kenya ikethena baichungwa bakindiki ba Moses Kuria mtu ena ni mtu mo strong umbo face of Ruto amwira influence Ruto ka decide manto yewengwa ku station ile ila nya kurilo kwa ideally ke Ruto tiage toke thoku no nto riu te mtu mwani whether strong ke ODM aka manage coast manage Wanga manage ba whoever no nto whether Rift Valley Ruto akaya kwa kuyanya kwa running mate wa Uhuru mbere kambire kuthiria barabara vigogo ba siasa Rift Valley ba Henry Kosgei ba Kipkalia Kones ba Sally Kosgei aromia nto bake yani anto very young na ndo batena spine yo mupinga ila romasia ba governor Nandi ba Stephen Sang ba Nixon Koril ba Cheregei bo Cheregei ba Aaron Cheriot ndo bara batimo pinga Rift Valley no ndo nyanto very young ke siasa ende batena maso yo mupinga exactly lakini na riadhi no kwa rinanto ba yo same level that's Ruto as in Ruto that's body nga siasa okay kuna mtu kumbira Aritwasha arimbira kurino walikuwa State House leo. Are they seeing the beginning of the battle of Mount Kenya votes? Are we seeing the beginning of the battle for Mount Kenya votes? Kwa nakwenda anto kumamiro beta State House oketha scramble embekera listine and I tend to believe story ya Korino State House no to nyogoro ko barandiga thimwe mbere atatu kura State House ni tei to ikira listine litro they know nyani kwanterari na tara we ketha State House tei ando ke thende ye menye ngwande yo ngakiremba no thinya gumenya tikorukira wa tira au agangitera gicuka ngai kunda mutwe eta no eta wenke diba ketana yanga itana wa iba mwetu ke twikuruka ngitine so mbugire urao khadita ai economy ure khadi narua anto bageto njeri utero batita lakini kwitakora ante kona yaka go translate into votes kana iketha kwene effect ko garete effect ya voting pattern ya 2027 one bari wenya bakara gwita kugira bangi bakagira na no biao so naro whichever group ero ketha we ne gwitwa yenu you join others boeta boite president yeta na kugeria na go convince anto mono na rwari ro kamuthikira na strategy ira put it in place you can necessarily be convinced lakini urawe ja on ground ogona ya manto yara kweli na area ntezo yaro nonto edari ni the bridge wewe tumepanga vile hiyo ni the bridge itajengwa hakuna gari itaanguka hapo tena na ndio wewe no ukathikira ja untu no kwenda kujigwa thayu for that time o mwana oyo okinyani thi wa ni teri one no ni dire with yangari no leo about the fuel Arua Samia Suluhu president of Tanzania cut down our presidential convoy to only 4 cars so as to save on huge wages used on fuel. Hapa Kenya utapata hata gavana leave alone the president akona convoy mrefu, so just wonder kama bado tutafika Singapore lini. Singapore Kenya ni roto
Ikiroto. Pekenya iriroto. Kioti bobo yokasua Kenya. Thingi yana rioti. Kutuika thai tukwaria. Thingi 70 kana mwanka 80. Sirita kuria marando. Kithomo kikona thiringi 12. Ki thiringi yana yani booti bobo yokua. Thiringi nya sieta ki health. Ndo koria re nthi anto bonji nonto te health bwinkwetere onto Meru County yani mwaka mtu ataliri ngiri mwe na kithomo yonko kina thina either ti quality enya quantity a number of schools na quality education na hivyo tunya manto ya kwa ya state house with a state house mukurino ora rikana kuna 40% unemployed youth in Kenya. Na youth wa Kenya ni 70% the population. Kwa 50 million ni anto 35 million. Kianto ba 35 million akwe million ni 15 atena ngwe. Kwa mtu ora arita state house mukurino are musere are nyama athanu ngirisi yake 10. Ani asio na umite Nyeri. Akinya nyumba atrime ana bake bele baraba thiri university last year kodhirie college diploma amwire kingwe president ya Mbotonera ontonere state house amwire to ya re lakini nangirie gomiye mbure yanga yate nambi bare ntuko yele ithire bano ndele kuona ana baraba ke musie atena ngui mbibi atuma muguri no yo aringira Ruto kura 2027 na mongera na kuwa manto ya royo yani atena ngui ya ruario na ngui ku every day akari maida wote mono kati na ngui mwaka 2027 lakini nkimaira cha musere ndo tonga guri mongera nkimiro rete cha moro last year ni rika na kwa weru eni wari ngambeko ai darite nkima chena moro morio dato ai duare mboro ito mno ni kibe Mbetegere tuchoke rutere no account kidogo no ntepa time ikwithire kwina tumetate polls irathithitwe na kwatuika Meru county cithirito cina corruption nyingi sana na ki top 10 counties ile cia mbere top 10 Meru irio kero baba yukase corruption yes baba baba na corruption nyingi ke offices ke department weta no kwenda service wetu kantu fulani no kwenda kintu fulani ugetwa kakitu kidogo Meru irio in number 8 out of 10 what do you think Meru nenu Meru is your business chokere geri kidogo hello Hello. Endi arango kwira imuchigo kwa rino endete. Ke mantia ya siasa rende. Na tatomba kwithira tore assured that don't linda swatwa tarite itarare nge. Ibari na ndingi na manto amengi yoto widia. Ndi kiromba kumenya nate antu beto tuina vote vai bomba kuira Kenyans. Nonto tuitite itara siasa nonto antu belle kile ko make wrong decision. Ndi ma kiromba tubeto bombinya kuira Kenyans so bomba to choose the right leaders nonto to kona peso gira mistake wera to abwithire ingi. Asante. Okay. Mbega sana. Hiyo ni kibarua kwenu bado. Na babu no buwe to trimana na ntoba. Civic education. Mheshimiwa Kirima thai itamu ya ijira gusaba na ariswa tamu ithatu. Mbugirete antu bonde bathuku. Te atongire bonde bathuki. Still we have remnant ya atongire babega. Na muntu thai akanigirwa kura based on ura thithitie kithana ararigitine na inyoro tarigitine otiwa thithitie no akaringirwa kura kinya watu gitinga nacio kuruka ko baketha betekenie na ideology ciawe kana manifesto ura kubenderia ura akathithia kinya ningwa thai inkwira antu bandingire kura cia MCA
wabuthu guchia gatigati na tandira ri gitine kia MCA kenda beta kwa accountant ugira ndira itande MCA actually inyangu ya mujumbe tayo mbago ntethia muno ku capture gitino ntu kwethira pio mujumbe ikurungamira mujumbe naria rira atioka na ngugira gwa isainirite okamurithithiria ni antu bagatega quality cia tongeria baraba gutara ura wigitine bamuthime na jara thitiro arari gitine bonethera na ku meet target yao na ethera otera gitine na ku convincing yeku na uro kubonia ni umba kuthia nkuruki uroreo na bamba idea ciaku for example tugeta na gutara mheshimiwa Kirima central imenti nkeru antare sababu ira cio bagutuma beranto bamucokie gitine no karente kungatara kabotariria chama ingi muno jara diditie na hiyo sio sababu ira tutuma ni tumucokie if it is working there is no need of fixing it a good example tuteketheri rotere jarwa stima rotere ra maskuru yangi turari goro kithiro ne Kioru primary school kuro turari next to Kioru primary school njera turari rabine ya mtu ajitwe rorona Kioru primary school one of the aspirant aja wa central imenti to nyuma muno central imenti utengo wetoriteri na ida iranda rungamene ndamwire inyoki ugo utengo wetoriteri ukamba kuria ene barore kwao kithakwo ubathithiritwe nonto aja tore wategera aria school iwe Kioru primary tewe kariu mbere Kirima tuika mujumbe narua ikariwe kari katasi ya mheshimiwa Kirima antu bantu reji ibejitha ku Kirima thitie kanethera uteu so nyoka tinda gwetakira antu kibaira yoro uteu tuthiritwe bongwa ine baraba thithiritwe the unginji bonethera ne committee expectations yao kanethete kuthithiate nethete committee power connectivity stima njira to connected na stima irari mundure ni nyingi muno for example ituthitie for the last 2-3 months to the last mara transformer 22 narua iditumo kamitering antu bakudari nje ciao apa mboitigere transformer ijiri thatu iritira kana iritira kilometers ibingi chonde antu abagani ndekurugera no bambira monge irothingo to kuinya manya since independence wethete muciari ukwa tona stima ujo ukwa tona stima ana bakuba tona stima ogwetha aigo ya kwethiria generation yekune ya kwethira kuona stima ne gitara Kirima na jumba bonde bakurukirite au batatharia stima nje ciao so antu bagwita kuna rukubera Kirima tuwathitie betare atu na nini mucono yono to we do a number of meetings na bombere ya project eu America one tukwembere tugeta nini survey ngedara ndina mucono nabo two tugeta nini we signing tugeta turo nabo 3 tugeta engita wa pegging tugeta turo nabo 4 tugeta wija contractor site na materials tugeta turo nabo 5 tugeta ko mount transformer na ko energy transformer tugeta turo nabo 6 tugeta commissioning so in one project yukadia mesema niyo itandatu na ntoba mwe na webaso kairaia o no ngogito tete nayo nai na mbere nande tanga bere nyamuntu aketha ke murogi ntore na ra wakire ngiya kona ibuje lakini kule gita mwana ntore we enwe tete aroje murogi no muitire wore o murogi wagita mwana rojene wethera bakendo mwithia ntugera baketha beba ngo mwithia era antu mbere bo mwithia mwire wega bawe ugetha twe mwana ngani kijikira bona kitingithira kimoyo kitha gya kwire roje ne itonere kwina operation ya launchirwe ku launch kana ikuthithwa ate na yerikane kwambiriria na twero tutumiro sijui 400 police officers guntu mwanya kiri wamba bubutete na mbere lakini ndo betete na mbere na gukua ngombe no sije checho indone ngombe sije around 200 rutere ne rotigania rutere ro gembe na still ya gembe no dinara bando kwina wamba ngombe kwina operation ikuthithika like seriously kwa yo guthithika kanera yari PR yaga twamenyerie thirikari utwa ya ngerekano batukombotimiza lakini mkiwamba ubo ng'ombe no mbue kintu kibangi nontu nombere muthikiria kuma mwaka 2023 January mwanka muthio 2025 ng'ombe ici citiengirie 10 na antu bakwita antu yana
re va gazeti operation yu tukuthire thia kwe mweri kumaitara gazettement no I think gazettement yari tariki mwanja cia mweri 3 uyu ni ova mweri mo kuthira no kori atire yani kurai idhani military kana whatever paramilitary groups beya ba tando ande usio ande bakiura cia ngombe cia miru no nte utekire onde ando baru yanga logistics yanga imbi wingo rikana 2024 re agency bare maandamano na June 25 Ruto agazetere notice ya jeshi utuko na rokire jeshi ni Nairobi yani within 3 hours actually antu beteko yani lawyers betre kotini kuwa gazettement yote release no tunyo to parliament ya karende na parliament yote rokire ba idhinisha yani deployment ya military ku deal na Gen Z kumaanisha ukitha Ruto kakwenda jeshi ya Rwanda roku mabure tigania east tigania west igembe central na igembe north bedera beko the next day na bakiwa that operation kuka kutena wendi kana gutena goodwill ya kuthiria insecurity lakini wimbira muthigiria atire ugenda kumenya ngombe cieta uria muthenji na mwendia nyama mya ngombe cia Rwanda cia nyama tikaci sheria na abatiri anene Kenya ituci ciao abatani na ngombe yani na ngombe ithenjarwa nyingi na nyama ikendwa thinya ciao kutuka bado abata kana na ngombe ithenjarwa ira nene no cia nto baba tutura bakari operation myango mbita cita tikaci yaware iria mucio mtu wa isiolo kana Samburu no ndo waciona kango mbira isi yawa inyingi ka thenjo nyo ithini kiume kimwe na gutuika anto ba thirikari ne no be nembi abata kinya president wengo na ciake yani slota yusi to abata isa kuthenja ngombe nyingi cia kwendia bandu ele kana sore bena abata cio ndio kuona ukora bobo nde imanta bangi na mumiru atethuka bino weni nkure yani njeri ndetre mbataro November 2025 mto anto bori badatu na ngombe CCT yana mbataro ni mbere ndomuru to ari na security officers de yao meru ndari na county commissioner bwana Uma very good man ambira commitments ibe nasio na ambira bado dine now ndo andayu rimunye ba deploy borisi ego takabatina equipments batina those batina silayu kanenya batina allowances cia ku with the patrol tuko ronto era mu borisi with the patrol tuko na muthenya lazima wena biasio murea ende kama mero ani atei nonto we kuma last year nko wata report cia njoo ikiuma Meru National Park garira yani aremi into minde na yona unja waki utene malaene na ukonde bado mtono bado ngombe shaki kuyo bado murimi oyo baba kupena mira no mira yo ya irithoko enda nto bathinire buru bari ya ukiene ni bonto kwa mumero lazima mumero me atare MPO moya MCO moya governor moya na senator atare obviously murithi no tundi tayari umurira lakini akaendelea kutara wala batara athini turothira itithire itu Mheshimiwa imbonete akiaria so many times na akiwa tayari kukinyite mwanga thai ukinya bare MPs bakabanga kinya bora bakaequip andu bao kenda bomba kuthira bakirwa na andu ezi MP baba ingino tukoniba kwa tuta only I believe non tutonete mante aja yakarikite na Kabendo na Rift Valley na yatekire some few months ku eliminate antu kabisa na bathira completely then ne onto you take so long Meru kuithira mante aja yatukarika uge ya kurika na kinya MCA na arathirwe yes no rairo no to manto ya lakini still no kuona mante aja yakengazetwa na bake ya bonde hao yani security ni officers bonde bake yao na kabaka burura nde nini yetete kwambiri operation yetete kwambiri lakini mwanka thai ngombe rijo inyingi nyankurukire siji nonto kinya ntuko bare amutemanio still ngombe sija wotu ko the same night na tia ma MP ba kuthithia because ibo batere kuthira okethra mantu jaja kurema buru thirikari kurema then what should they do into kingi ke batere kuthithika in those northern grazing zones igwita piara wa mbere wa ngombe
kira thirikari kuthithia oni no nkijo KPR no to utumbe kare anto bora wa tona ndege iburu kisiyete eti kabe na watemba bejete kwata ndege yu tu ba deploy askari o tuko bo askari ba deploy kuiwa kakomba kwethira kwena militia group e training kurukie polisi beto ba Kenya Impossible. Be Rwanda ro au kutwika thirikari tiomba kubandu ekira mwa kwando ngunzi ire mwa kwando amba bangombe no ngunzi at least no tugabo batomete beta ko diria nini manto ya campaign amba bangombe na we campaign iko bakuthithia kabo thithia kura kana bakuthukia kura amba bara kuya ngombe ri ibangana nyako bakura cia wakiote gucienda oze QA anto baba kuyero into biao na kura wa iro anto bai bao. It is very painful Jerry no ntonarua kwe mwekuru utigi nana ari ntigwa mukuru wakwite mukuru wagikwa ngombe ira ari ngitigwa nacio ikathomithia na baba na cikuiwa tucoke turete PR wambe ni ngombe antu bare utikingi bena kyo bomba ku substitute na urithia ngombe no ntu area indra area bate anda any crop ugaba aketha ingombe ibatigera ciake bategete in between them and their poverty ingombe no tikingi ngombe ira botigi nacio igweta itokwana orakati neu itorona ngombe kama tena turera cia kurukira uyu muthiene cia roka ikundi westigitwa angaisia au angasi wikitwa ikodhamito zita munene jwawe cietha muthai mbure kura itathamo kwa thano erera thiri ni vipidire yo tugenda kuthingata umabungwa baraba kuithia ngombe bareo baraba ku benefit na ngombe cia ngombe ciwa bareo kutumbeka kwithira ito muntu tonge tukona tonchangiri totene nyanguo ito gweta na ngombe ka ngombe isindano nyango kwe kaura yomba kura yura morere yo ege utweka drone ni ku capture to muntu to tweke thakene na wo kabena bena bunduki si strong nkurukie siama de Kenya kwena protection yero anto beto ibaikarie na nino nto oteongi thirikari gogie era nene buru igukaria mwananchi na into biawe lakini naru ateu tukona wikara miru nara Rift Valley kwa era wa gukariu ndaigo igwakirire tutiga wana onandi tutigera ningatwira ngombe acia athire ikuthira nara bara baiya nori ibabejira ariku ibabejire au but we have no room for them. Kuna nyakwithire to kuna rumors kwamba kore antu bakwenda kithaka kiu tiona maybe wosi betu nya babwe could it be true nanto kinyoko narako kukwiro bukaringwa piara manto ya kathira na antu no baukua then still it means wo kako kulikithia ya kako kwenda kulikithia rumors iranto bakua kithaka ikikwendeka na araura ikikwenda kujukunia antu banene thirikari-ini ngombe wiji kuijurite akire antu banene na no bonto kona gat cia kiurikira umba kuciurio kona ya governor Samburu akiwa kwa kutethithwa operation na thirikari igakira na batio muria na na bamejukia lightly yes na direction itangasi ongea itarawano yes lakini ndiko kariyo lakini jadi mantu ya roma ino to momero na kuona iga kuwithia babaru kuma Isiolo Modogash Monka Mandera na Isiolo itukumia ne designated ki lapset program ye hub na kitaka kitu ya siasa kirinya kya kompani zetu angani ki mto borona fulani na elise ngiri date ko tika miroku akakonda tukwenda kwingo kithakene ekuraya na uma nonto kwena interest kitaka ki odonko kwena interest mudakora wetawa Albert Ojwang baki akia kwatwa kaba mutrakire na signal edhimo beta mwanka mabe utuko yani DCI beta gari mwanka mabe utuko omeukia kumake nyumba ina kana yethe bamure Nairobi ndo ko rere ukwethi bakumbogira ta mwana oyo umba murita mwanka mabe bamure Nairobi bamorora ku no ngombe yani ikura na twina na ukuambe tika kwe outside Kenya
kuna National Intelligence Service NIS, kuna DCI, kuna police. Kuna ni plani hiyo ya kuthenya Mumeru na I think kumusuna Northern Grazing Zone hii. Lakini bunge na buo nkenda kuwa ni no tumongera kuwa ni kuntu kwi Rwanda. Ndeitu rabi kuratha inya tu Kenya imwe tu import ibi kuria kuma kesio shari Rwanda. Rona ntu Israel. Mimbo nantu jema kitaka bakiwa atire. Bazo turomba Mulungu Israeli atoe mbura. Lakini Israeli rano yongwera Rwanda kaba bwithĩtie rũĩ rwa kwenja na muro na dams na binambi batwenderebi kuria no tugutuga thirikari ya Ruto batumbe tugwithia dam ya 20 billion Rwanda ruu kutweke arimba kwena mako Rwanda atokuingia Rwanda in economic could diversify no tuya kwa kadi automatic social security ando ya kuingia udumba kwa kuirani anto milioni baba kulima na ndo Rwanda ruu but it boils down kio tuka Mumeru we ngwari thikari te Meru bro okay lakini kile ire kyurikira nkuri bandu nguchokeri kyurike bwana mongera then ne ontubenderete kuwa tutam because ibe batere kinyambo kujukiri mantu ya serious now that bakuro ni nini jite na bakoni PR era ringa ware yote operation iko endelea why don't they take action MP Jamporo augete biara bia gukira bia kumara bikarema antu bare nyabongwa jarindas bamero ija kamembi bakwana kwe musetho yurio na ntekuga jai mathogane jao ijakwa ningwa nayo rebonera bari thai ya leadership akaria maybe jantu barite kiapo atia ora metheka umarira akiuga imbesa twachangite kena kawirengwa jamutongeria kwe mantu kurote kinya na issue ya security is very sensitive matter te batere kuruma ko kwarirwa recreation au publicly ankwenda kumbirivu kwena indoor meetings bago plan cia urauka thithwa nonto chana ndeto kwaria ngari yetu ekaria ni police station yukitwe na ino eri twareterwa ya kuma Igembe I think Igembe Central ikoni yakete umba masafa jau na ndi menye mantu ya moiza tutibati kwita tukiarairia na yoyo lakini alitoga kwa mantu ya kuendelea itubati kwita tukimenya these are security issues na ibatere kwa addressed in the best forums ntendo kurukia u ndibie kwena mantu ya kuendelea na it is our prayer na hope that one day one time tugokira ntatoe wite wisokera kairimiro nonto arampanjira kuga it is very painful true it is very painful na leto kwenda kwa rio mabungwa menya no tone batu ya to interior muno tukiona ya ng'ombe ikiwa Rwanda bathire se Rwanda bakejerere mwe igwa kunyomba bejerere ngimwe ikwangania no kejo okerwa wende kanorege either sarende ng'ombe kana ugwengwa tukura na twite na ng'ombe kidanto bari bamenyerie lifestyle yao ni ng'ombe kuia ogo no mbira ba jabe jito we bathire ni acia nyama ri batejeri nya sheria no tunyesho no ciena nyama bakejera so tugathugania kira goja kona kira gikuria ng'ombe riere no gegura njau mononti na no tone yakato interior mono muthie na mantu yake yo twithio gutwiro na turi we wish the government effort ira bagwikira ya ku fight ni verdict well together we fighting na ire willing tutige kuona ya musetho tusetherwa za PR kuthithwa itha kwi initiative wekirite ku rescue Mumeru kuma kiri njara yuci ya uni ibate di Mumeru guru yeah anjerire ndenda kuongelera mbu atire nyamuntu indene ti Rwanda
kinya kintu kia kuthwaniria muno tinya ri ng'ombe kia kejirwa na undene ni ura kutuka uchumi kwithira bwa tene mbuchari ria Meru town nyamaira ciuma Rwanda ru kumaanisha otuka ng'ombe ira icirwe nyingi ka ng'ombe ira ithinjerwa yani uma Rwanda ru Meru ikathinjerwa Mutindwa igauma kuraya na ire kali ku nyama Meru cithete citie kali aremio bara no benda ng'ombe ucio bakona mbesa baya kuwitha shopping cia nabo kuria bisi kumaanisha kwina connection ya kithomo na ng'ombe iri kuiyo kweni imanto mingi mno ya connected no ithire we kubu no kia affecta wani wamba ng'ombe directly sitie we murethi ndilare onko affectwa ino ntumbwa we muthenji na mbuchere kuitegemea ng'ombe yu kana antawa kurera kidani hardware iba kuma bure na ng'ombe kuiyo kunya tu kira mnunya ng'ombe mno si ya kuirona ndene utimo Meru te affected ni wamba ng'ombe lakini kiure kia nonto MPs bakuendelea kuwa 2 term na manto yakaendelea bombere thirikari ikuthai ni kwa tuigire kenda maendeleo yake yani kwaku we MP lazima support thirikari katiba ni utwira bonka mukenya ari na ku deserve maendeleo lakini ende lazima MP abe to batare atire wapinga thirikari thai enurite anto baku ba centriment kana ba ucheva constituency Meru nka buthiria laboratory nka dia skuru ndo omborga kelele ng'ombe mno one term whether kiruta wera so ulipiga kelele ya one term sasa hii shule nitisha ama basi unaitisha hii tatoa wapi bwana salale hii patikani ende wakala simika bonde bowa 2 term kenda bona kidogo nonto ibonto kenda bede Kenya manto abo Kenya lazima tu fixe to constitutionalism uto Kenya ya dona katiba tia dona ntu mtu ndio kuringa State House kana MP ata kuira tulire luto maruba dan fortunately for now bongo be captive tikwe ndivo nyindi bero kya mno antu bai bakona ni beno ndaciti sana nontu kwina antu bari kathimu muno baruterwa malaene na bambira etha kurara ampara wona antu bo baititha cinyomotio bakaitithia cie ya kuria miunda yenu mwanka malaene ara malaene te akura ja muno bakaitithia mwanka miunda ni yenu na bagote aria bure ene munda antu bara boni bakuma na ara counting lakini bakia barithi munda jo aku au malaene na wote na se it's very very unfortunate kato je rutere ni rwa rui no tukora time wetu no gema tukire mrita matukanitia cio rui ruthire turugite sana aja county ni Meru ntikwenda kuwa other counties because sina facts lakini ya county ni Meru ngomea na fact iruthire turuitie muno na antu bethire tubakibwithinya maandamano ndonete ntukungi bathirite maandamano na baeja na 7 days kiringa bana even though ataumira ari abo lakini baeja na 7 days baua manto ya kila yata reviewed then ningi bakomba kuthira bakijukia tagari kangi imbi yombo tumaru vitio rimwe because yokia kuthikira antu baba kiaria uribo mundu arare ya thiringi 500 thai akuretwa mbili ngiri mundu arare ya thiringi 600 thai akuretwa 2500 kanya ngiri 3 urorare ya ngiri 5 thai ko wonko na ku arare ter mbili ngiri 16 ko urare ya 1200 aretwa mbili ngiri 25 what is not happening in Meru non tunyethe mbili re maybe baku kera ile reviewed after some time sijui yene ku review 2017 ikadelay na sasa ruero komba kutharukia lakini yomba kuitia yani ruero kaitia kuuma shilingi 600 mongoro wa kinyangiri 3 ngiri 5 ngiri 16 ngiri 25 you can imagine kioni te ko make sense na madhani yako ya dhai ndio na kimtu ukwede kuthukuma kuma kia turi ba Meru etumera rui turikane county ya Meru mbesa cia revenue tika sidara singi besire nyingi ni raba ya wani thirikari central ito own revenue collection OR itekinya bilioni yele na sheria ni kwa expect thirikari cia county ciongela uyuki bwa revenue ndimbo bakona roe iro raisi no ndila anto bena mita no ngele cost usia pa unit uko charge anto
lakini nkona kwina manto mingi mno kirutero roi atibui bombere batongela capacity yani kolele kidi budget ya mwaka yue 2025-2026 bese itengi ke department ya water I think ni around 60 million bese nkai mno yani county assembly ina bese nyingi itengeri county assembly city tengi charui county assembly I think ina 1.3 billion ndio asia yani roi ni to basic need kana commodity anga it's life what is life nega basic nini city county assembly kumaanisha priorities yetu ite correct kwa ina ngarekano bado si national government kuongela dams Meru I think share dams almost 600 I think utinya mwezi thua last week we dare nara nyambene kwa damu ebwethitwe niruto yetwa ura 4 dam damu ethirire miaka ithatu yatuka yathuka nontu nio bado Kenya iwamba boria contractor fake abwithia damu is substandard na besides this yaura yani that dam it's empty itina rui ku yani bado utimanya man yani ya biliusi kuongelo Meru town manto corruption bado kana bad governance ko we support antu ya kwa moja street ine kana bete court but yani watu kwa take an advantage nontu uteko improve water quality kirinya Meru kwa tweka ndona vijana bakabwithia demonstration nontu kino sewage pipe sewage na rowe straight area na ini ku leak sewage yo sewage system atabwithia na hivi lakini bakongela pesa me at least antu itomika kongela pesa alafu ndio ba charge lakini tuko tukanto bena rowe supply yete consistent abano kongela yani mauria pesa ya metering barua in fact rwero mewas ntukuyo kinyo rweno rinya ntukuitha ruteya kana rero keyo tuku babu bumami rwero reyo tuku thakenda cio tuku kana rinya cio tuku meaning we utombo taci rui kana ginya thro ine tangi no maybe no ingite no ntono kira rwero arutiko tuku but ntiko thogani kethra pengine kuina bill ya kureview bakuwa ni batere kureview are ni ko batere kinyo kuthira kuna public participation kana antu baka notify wa before bukia kumenya nkurukie uwo kiri uwe terete bill mweri jo kareto na bill ngiri 20 cia roi like seriously bwa mbere kintu ya roji igintu muntu atumba ko do without bwa jairi kinyo kethera ka level ya maintenance cost of maintenance iterie koina need ya kuthithia yu tugweta public participation ni turuma kuja ku impose bills kiranto but tena knowledge ya ni kinonto busy ya thithwa you have to call the people explain to them obere cost ya maintenance cost ya production ni there production ni reo ni iterie mono itogongera ganto kidogo kile mita cienu kenda tomba ku maintain ibyo na kenda tomba ku sustain ku twikare ndo tropo kwa gai kwa roji lakini rate yo ite baitithete nayo ni andi areste kiburu na ndo kinyastima sio wana irumo kenda ruma kana royo turame waziro kuma within our vicinity teruma ko otero iwastima sitete unit yemwe kederera ndabona shilingi 20 wero ukinya 40 maguta petroli jaita yana shilingi 2 shilingi 5 otero jaitia negana petroli na rojo menya into mwanya mono oronga parita na ryo ora shilingi 1 boga megora na 280 era me gwiti ore mo gushuti ore mo na shilingi gana chai matori unrealistic so anto wetu batike ko kama to ja kaja bate ko ere won tegura na rore kali anto bana arua iba ne bathomi nkurukinye baraba ko batongeria actually leaders ba mo the challenge that you know and I'm sorry to say so ekwedera anto baro tongeretie be ahead of you in everything there information they are privy to information than they are linda arimenya athomere gazeti o eterete yumana irobe ya kugorwa na methomere thimone amenya yara ya gazeti ine so mtu jo gwita kumwira ora gazeti ekuga
uigaragia kumwairia wena rathomera na thithi ate na menya gwe wito kamatete nini copy gazeti hadi copy gazeti already wena rathomera ari kanini nai agethe ukorrekte kwira mtu so antu bai involved na raba kwa involved tu kwi sectors imwe antu batibati kusetha nacio sector ya security sector ya health yantu sector ya education no to kendo thiria mugongo jwate kithomo jwate ogima wa mwiri antu ba safe malnutrition tawa malnutrition you also kenande kedrai security antu bedere baki wa direte ndironde jana wigembe no na you go the zones you mtu anya torwate ona injaga no nto risasi cie kurukanira mabati na nyomba no kire ana bathi ate baradwa na ni muciari ronde haragwete nkoro so thirikari cia tumbo the county government department iri ku for each government na iri critical department is here treated with the magnitude that they deserve kedrai jeu ya water na agriculture ya county government ibame yukewe na bame treatwa batere gutiritwa mwananchi one akethera kiona services ire kwendeka te muntu amba gusafa for no apparent reason ndi gucoka ya kumwirwa ro muthithirie na ndio na oni jaka kuri antu bari kiri thirikari ya county government yemirwa kwenda gusupport anchi the government of the day ya mutumantu ithinkia muntu te buru muntu ina akiri yewe omba kuruma kumara akira antu roje burara kana ndi 500 ukara na ngiri na 100 jairi kwa ta bill ndio naona yes yes na I think inoran kavana atekura kini nyaro na untu na kuona utikira ya meru na kama utikiriare na in distance na manto jau na so okay auge manto ja so ke to nomo eja candidacy wengweja but for now MCA Bameru potevo cattopiente yani vo affected na dietra ke Meru I think but batere ko dronyo ba kuibwa kirero kiu kiantu bathithia something because okay otegera ya MCA ba municipality bondo babadato bari ranto bokare ni biliu baretro msilipe yes nimekataa kulipa but at the end of the day they jampitero roi lakini menye ndi wambira aki ukarea mbili utantethia no tukinya ndari akurea wabunda kubunda ndari akurea unde jampitero tu inangeta kuita roi what are they doing in municipalities we purport where to ntera igo manto yau no to we tap the water from the source mouro to ayore tamangaro no ke ya kwa kwanja no ngio na nyawa baba na raba tena roje ukethara biba jeri bao na bao batele kilometering so municipality mono medu town na the environments ibo ba affected ibo ngano na we na MCA very few but unless na deba kaomba ku pull baba ngiba ka back ko linga kerere eu iro bomba kuthikirika lakini aro kare bwa mara wenka akera antu bawe bukara kedra I tururwa kamara akera bandere ngukara obisikire mandere akera bobangi ukara oro ntiye dara nani na kuwato ijo ojo mareru muna kana edra te kuwato so beba kayo out of 45 elected MCAs ote bomba ko ote impact ya te dara nene na ne mwananchi kake dara kusafa nondo nyaka bukara na adwa rojo giterwa no MC no ateja gutaira au kuletia nande waziri oroje governor na bangi baraba ko kedere tawata kwa baba kumata the people matters in that in department band race issue with a lot of weight ire nayo ondo ina lot of weight nyao woke miigwa na uninkithikira na rido rekarira nyanyoro kerira iro nkathogania oni na aru anda municipality antu besa fano ntote roje ininke ya korero ko mutindo rojo no tito bite dambwa korera igegwata antu bo mutindo ayo to watere nyetu ngwa tumete na reko tumete na u yeah so collective responsibility okay akatuje rutere rwenu kirenda kira nkoni tigarukite kidogo wakili Murithi wonu kwenda gite kia senator mbonete ko yari muno kiuga senator Meru na aremi kuita ngugira titi yawe na irabateri kwithwa kita what do you think senator igwa bateri kwithwa kithithia na what do you think
ngugira ati kuita wewe watonya gitino kethira gitira mwananchi wa kawaida. Jerry katsogigiri kiu na kwira muthikiria Meru tu mbere sana tukilinganisha Meru na kaunti ingi na mbere tu ingutala ni otonga bwetu no reyoti na senator na bati kurita ngweke akimenya Meru iri monyo yako na senator wekuo kuya kumenya mantu ya maingi muno na wate kumenya memongera na kuwa thine Kenya thai kababa tutongore bati na ume na baba batongore tu be na ume Meru tonga bayo ruari ni 525 billion ito GDP utonga ba Meru kumaanisha mwaka bati tore ya woti bo average 50 billion ki national government iyo woti bubu ma Meru bwata ki Ruto kenda tuelewa lakini maendeleo yako ya Meru o mwaka on 2025-2026 kinya 10 bilioni atakinya maendeleo yani yakakita Meru bitu nabyo Meru ni ngerekano na promises tukero ni thio kwa bilioni 1 otibiro kwa kabari mere yani kitakao kidogo tukero Meru sibitari kedwa level 6 na 1 billion bado tukumya progress project yeu tukora thoko ya koromone yoko na 800 million tika project nyembo rambiria kwa Meru tukidisabu maendeleo ya kumatch wote watu rire bilioni 50 kinya nusu kinya 10th ite kuona bwe senator one of them ni resource allocation kenda senator push counties sionde counties siona mbesingi site katiberi wa county bat kuona minimum 15% ya wote wao yukini thirikari nene Kenya thaitu yukia wote bo Kenya 3 trillion kumaanisha 15% ni minimum for 50 billion mangara ito kwaria tutakile kuja 15% yu na devolution ambiri 2013 kwa turari about 13 years se devolution na senate tobo push thirikari ira central government yongela mbesiri kwa counties at the same time senator nabati ko lobby for the county oye anto Meru tuone maendeleo yangu wera ya ku match mbesi yato kwa national government kwetu ka onto Mabe county number 23 kiutonga na ureyoti lakini Mabe county ni development projects yani sio kiloka Meru by over 10 billion kwa yani senator tore ngwe ni riku yani the first thing you should do is to review tonga na ara burete Meru uri utonga bo ya Meru bukarie buteka iwe na imbure Meru onto for example location ya health and bira si yere Meru county isio taki health ni 1.6 billion kianto milioni yele kumaanisha Meru urango kwera ataleri maximum giri mwe yani mwaka kimatibabu. So again, as a senator, you should advocate. Kidhani manto ya yani ya more priority areas ya mwananchi Meru ya tengero besi nyingi. Health, education, manto to kurasia ruwe. The other thing ni manto legislation na bills. Senator nangwe ya kukilukia sheria na kubuidha sheria. Nibo nto inde muredi, I think not only experience ya international human rights law, international law, Kenya and outside of Kenya. The better place ite kadhuri ndo kadhuri te sheria kumenya kadhuri wa ninkobia tu na manto yani ya remo deputy speaker ndreka inkai bona namba kuthi makosa ba murita ba so kionge ende demuredi demuredi de tayari kubuidha sheria nyingi mno kinya manto ya to warasia manto ya ndoe kinya some of these elements security components no any miswanda bunge natoka jadiliana na ukaida reactive wala tu wasifuna reactive Ito adoma skulu Sifuna. Actually, the vice chairman wa Kenya Law Student Society, and Sifuna was a member. But angeta parliament, kana senate nkira, no Sifuna na kwari. Nende kadhuri Sifuna aria akiraki, no kira anga Sifuna was substantively litoruwa tu relewa, ende akiraki, ende ni tukwela senatare, uchangamkie tena ukwelo manto ya kuendelea. But on a serious note, ngwe oversight ni kimno ke senator. Ngwe representation ni ki senator na resource allocation ni ki senator
irenge ni mantu impeachment senators balitangu ya ku impeach onto the deputy president and president impeach anya governors then most importantly ni senator there na integrity akaide senator Mwamba senator kubuida deal na governor kutuga governors kana executive account ya buida okora senator akiraki nonto na thani twembesa dibe to amero onto terure impeachment tukero kadhuri na thani milioni yana kendeta tena senate thani ya senators bangi na tika akana if anything I think MPs kaba KMP ba mutunga ba wa ngaitari yu mbesi yarangania na tiabo kana mbesi cia nani itwe ku but Meru deserves a good senator oteo wamba oteo corruption no ukwira thikari umari akwina mathina tuwe terantu ba yuro ngombe ani thira buru alafu ndio yago ya kuwa wing can decide kidera nkeda ndio one time atona tutam kwa watu bera from the very beginning na with that's what I'm offering we offer accountable leadership integrity ukwaria woman na kwaria women na kwira thikari mantu yako ndelea ni ategui yeah kuna nduba kwinginda na FCSA bwana wakili na MCA ambira according to them by the one nyumbere senate itithera na ngui cia kurita like nguira barita i republic of ngugira the county assembly ekurita is the same thing only that ile iko on a higher side na wako county is it true ari kuna kwasi kwa kwelo katiba nonto katiba ye kintu ekweria kwa ida ni kutuga umukenya na ari na kuna development ngukwira regardless of any tiko mata maoni yako ya kisiasa yeko nonto ndi dai kinyothera we county ya opposition iri county iri mia county iri kaiwa mbesa bado national government any kikatiba county assembly itina role ya kuplike sheria ko decide besa ni kama Nairobi county assembly ngweyo ni kubuithia sheria sia wathani wa Meru ku county assembly ya Meru itomba kubuithia sheria sia wathani wa Tharaka kana wa Nyeri ku ni wrong MCA kuwa role ya senator no yo ya county assembly but kinyamo importantly senate inangwe oversight mungore oversight a president a deputy president na nya governors na hivyo nto oversight ira me connect na corruption rikana Kenya every day to lose 3 billion yani 3 billion Kenya shillings every day kumaanisha mwaka Kenya ni ko lose it's 3 million times 365 ni 1.2 almost 1.2 trillion ke corruption kumaanisha besi rito maoni ya Kenya abarenja babeto baba diaspora baliwa last year batumite 650 billion 3 years times 2 yubo tuma imagine utema nya Kenya baria beta na uritangu eno katara ngana kono beta uritangu eno 3 years ikuyo Kenya times 2 sio tomo kumaanisha senator baka uritangu yo imbe oversight menya nto na manto ya badani ya ketrako senators have a big role to play ke manto oversight but they're not doing it no the wongo beke corruption networks usia governments beke cartels you but role senate kana senators ni so crucial ke good governance in Kenya utomba kuwa ni the same na county assembly mwanya mno so Kenya ni ya governance kwa itraga gite senate bakari ya it's menya again violation katiba inonto boengo oversight miaka numwana prefects senators prefects ba governors na county governments baba tu trakombe mbia shotumirwa kenda bona mbia shotumirwa na Meru utumbere Meru namba 8 ke wamba eke county 47 to siomete to kaya makato kana namba 8 yani to no siomya kuia makato kana namba 8 ko kutibatu kudira senator Meru utentu kueta governor Meru soke shiuria na tino thoku muda tu account for expenditures whether you see health kana it should be called no to senate it's public governance and governance ko improve governance wetakuwa tu yani mbesa inda yero ndemutuma 12 billion ditumirete ona oti receipt senator ko ino receipt yete bu ino to wana yete na receipt that's the role of a senator inongwe senator yes kwenda kiti MCA what do you think ukareta difference from the sitting MCA MCA na gwetia no tuna mutura uri akwe muno na antu
na availability wekire antu ne bati kwethira kia ya felt tu mwitiro yo MC jo ngugi jo bati kwetha jore inclusive antu barotongeretie oketha no kubaini be ukire decision making ya ngugi ira ugo itete kurita yara tukuganya public participation such that ore MCA wao tetugana antu urugane kikyo bakwenda urumoka matoba ikiri otambite kuba consult umenya ikyo bakwenda so one ndena kuleta inclusive leadership na leadership wa consult one another nekenda tukomba ku move ward kuma point A to point B betekanitie njeri na kote muntu mume utemenya kuromba kirira na kote muntu kia buru nawe utemenya kwa jana device so oni nonto baranke dantongerete no mukambedere na committee ya think tanks ba want baraba kandi saina what is supposed to be done here on a priority basis te kidani gitarambura utemenya kuja imbura tweterete no moko upurepe kwetera mbura kede barabara bukadite skeda sibu imbure kedi ate edura anto aronde kwera antu imbure raurere yake tukadithia ate tukadithia na yake mutindo yo yendelea kairi mwakambure ngethithia ate eura twakarande kuru bila tukatha tuna resources ira tukatha nacio atokaga among our locations ira tuna in award then to get down to sub locations na beta bongo bakajana priorities yao this time round itothirwe giki that other time round itothirwe giki okamba kuthithia onto bumwe bukoma kibu bugacoka na bukithia onto long lasting ketari barabara bukathithia ore at least ikabwa service ya miaka iri thatu itacokerwa kairi ketari dispensary bukamithithia orea ekethera ire sustainable teja ko uteyo soko ga no ntomba kweja okathithia watigote akitherangi okugana de ndataro kaire nkeja gwa kai keja gwa karangi kana next financial year keja gwa karangi do away with that umeo wetenekithai that other part location ni wingi wetothie jao thithiate umeo manto jate gutinda gucokerwa so utongere bakona bwa the current MCA bugeta bwena mwanya one inkarite kire utongeria na mbiyora mutomba kuthithia na gatarwa na mbiyora mba kuthithia karaga gutarwa so ntemya kwethera ndekia ngwa kigerio kira mbonetwe mwa Kenya so no mongandirie jara jagatuma kipindi kia biere inyabara bangi bakaigwa kuja kurungama ba scared bodina bite kurungama usinda na mongia ya na ito rai ora dithirie tu anto baraba gutara betha bari na imani na owe na bateza bakuthurite buru na nyanto bagwita gitine ukaba mena no tute bagwita iyo wore mo sustain gite gyaku otarore ambere try your best kuitarithia na jairi ote convince ote tindete gutakanya go convince antu the current MCA ndikana kwere monda mwira kira kimba gugutethia igwitera antu bangugi no to bena metho bakathithia ata bakona ore mo kubitera ngugi oga pingwe bakomba na batiomba mongana rwandero atokinyanga 13 barato mupingite so kona ni akeba to mupingite ko bakomba na bange bathithia ata actually baro nya bomba go komba biro ore akomba na no vamos pingite no tuiba kona ate kuthithia ate komba so kanya kau nkoromba antu ba botho chie gategate with a lot of humility na inko engage nabo to karani nabo ninkuigora bakwaria they are very ready actually confirmation date beterete ba mo bembira kanko ne ngero karaino kamera itu nyone ngera daina ndi ona ngera ibande ya kuto no gutambese mpese ne ruju karao na kio endo ke se fora que te ya kora ntukweriku ntukwera so ibe ke kura ciao ke baromba na kuinyinya ko onene 2027 yakinya itokwenda change na change itokwenda nayo thingi no ni kamereta we sande ngitwari na ndakingi to romba cukura na ndabera oni nabo tutipinge nabo oni nabo atopingite uguri kuno tunote kumba oni na baba ngito tumerete nabo tatupinge ne nabo oni na baba atupingite ugote kumba na ndino muntu inkona nani jani nkomba kwerekania what at least make into system iba ugeta mono mongera witango ya kirema boy ga ubona le karakara au mukirema asogara ya irina sogera ya tu wendere kwethero le pio ndabera ina ndire kuinkumba kugekirima
inye engi peni kanya pamembange wondi bonkiuma ona buya buteka over wondi ebui nondoro boyo kira iyi yabunga kaboremera boge ngona ta mwemwe at least onda meka mubangone leo no buya buyokie bandaye orete ya kubokya ende da yura yaragenwe negwa na muntu mubangi nao tungi ko mubanga no onyo yeah. Ketheka Cheupe, salimia waheshimiwa sana na waambie tunawasikiza sana, lakini waambie huu msimu ni wa watu kuongea mambo ya vile watafanya ili tuwapee kura. Ikifika 2027 na tuwapee hiyo kura, tafadhali waambie waogope Mungu, wasiende kuchange, manake hata wengine wanakuanga wazuri lakini wakifika huko wana change. So no mwangapo wewe so careful. Then kuna mtu wetu Wycliffe arembera kuna hii project ya kusupply water all through from Gembe South to Tharaka. Iliali Gembe North na Gembe Central hawana maji kabisa. Hiyo ni mambo mazuri kweli. Kwa project yao? Good project yali proposed. Benda kuikira dam ke wetland. Inara sedisia Kiogoi na Mwamba. Lakini community ni resistre nonto imaanisha kemiro ere yeu ikanyara lakini ni kento tobati check kidera dirikari bado ni bangete kuendelea project hiyo lakini kwa na plan onto hiyo Mheshimiwa, according to their suggestion, can we end verdict in Meru kweli, especially in Gembe North? Maana hii maneno imetuchosha kweli. Hiyo I think mliongelelea hiyo. Yeah, hiyo kuchokerie. Nkogeragia kuwata some few SMS before nitoke. Mtu akaikuwa ya kandi wa amenitumia ma SMS hapa alafu sipate. Wewe uchenji hapa kwa twataro to wachenji ya. Personality ya mtu ule akali muombele ya mtu akali. Rare hypocrite agaicitha ora muntu akari guchenjia kurinya ketho ore umwe inyogageria guchenjia ubwa ningo ore ntie mauta ya murungu jaitete ngugi nonto I'm sure nonto oni ndigo one in kwenda ku ndro reference kwa kire mheshimiwa kwa kirima gitarwa ari a very humble man nenya thai ambonesi we niremera guchenjia wani na ndiri watengo kwenda ndina nini na ndina mwelekezi uraya orango ndiro nini kiriwe kirima na aru anwe mujumbe orambije Meru County atembo dikande kirima nya driver omba kuma Nairobi atena driver atikana driver Nairobi akeja wengwa na ngari omba kuma Meru ate driver achithia ngona ngari kirimo nyabo getakia thone auga kethera boyunyana ikombe kya mubiro getonso irangirasi obibi enu bokunya bibi athone nkundia nakyo etha butene te byo karera kwiro geta kwamba mboso eti au bokari eti mene tokare oto thithia tokare oto endelee you see so muntu no enda kuthithia bora guciekira mantu yateo na mudiene aka iprendiness ya na we ya kugwithaia yeah. Honorable James Gitai Kinoti Arua True, our incoming senator, wakili Muriithi Nkubito Mustafa, Buri constituency Kisima ward tumeamua ni 5 fresh. Then kuna mtugombera arimbira mantuja wamba po ng'ombe no buthirwe ukia kwithira ki atongeri ba Meru bakeja amwe na bethira baina pressure yera bari no ba the national government pressure then government ikathikira lakini sasa wakiishi kuimba 2 term hapa kwa national government inawachukulia kama mchezo. Yeah, ingotekane na mtu ni nonto egitarira mantu ja dendo ne MP bonde beja mo for the first time bari ya mwambo jumwe ile inya PR eringirwe so baka ya ringi bakaria na yonge yomo baka we PR. I think maybe something can be done. Yes. Then akwena mtokombera salimia bwana Mongera sana na mwambie kura tutampa lakini akienda pale asitusahau. Okay, thank you so much. Then uteko riri ateo kuna mtogo wetu wa Muthoni arembera kiathia wakili sana.
na umwambie namuona sana na tunafuatia hii kiti ya seneta nayo lazima tu change. Okay, sawa change ni non tunande menya antu bena menya ya change na antu bena options. Ukipata mtu afanye vile unataka, then uko na option ya kuchange. Parting shots from nyinyi na mkiwa kama mko kandi. Kwa mbere anto bajukie kura ba register ya rigi kura no tunya ukethera wendete mutongeria kana kuthithia change ro kwenda indi uketha tena kura uteomba kuthithia so kagita gaka IBC barugurite no to bakuthithia registration ya kura na iba kuthithia iba gwita ground bena officers bao cracks bao gwita round no to bakuregister kura ara mtu akona opportunity ya kuregister kura wote ni ona juki tu buge kiri anto wetu pa Meru kiri anto wetu pa Kenya all is not lost. Still we have hope muntu kira tora ya muntu ndero neje iwirigiro ukaga wirigiro ubatera gukuo tuku yo koma ma wirigita wakia na wakia ugathithia ata ogokira so to the tuna wirigiro nyeje tukurira muno ya verdict na yara yangi tukona yate gwita bwega one day muthenya moyo muthenya wakia na yoakia idiwari tumire na saidie njega baja tatu njeri nkwire okethu muntu gutwa mucongo nke kumakagoma mbira nkethia njeri muno na ambira ngokethia na ndanga uma ante ugethetie na ndi ndakira gwitwa gambithwa ari mucongo nke ndo kinya ntu mweku kwina muntu gutwa Jackie no mbira mbokethie na bangi babengira ndatega thimwande kona babandikira bonde mabara babandikira ambere turamwe na nya support ira bagomba na muno ntu babo central support ira bampete monkathai ai nteko mjukia for granted actually ndiuga monkathai ote mochemonio ndirathithie yo karante kurunya na committee ekuba india siakwa but owetera konera no kuwa kaba monge na nini una desperate ekinyana ngidatinda kithirune na ya west daira kinyere kansene nyanke wakanya on behalf ya mheshimiwa Kilima no tuwe wondie kwa berero itokari to wari yaku ya megana to ga ikabao anto boka kaba monge sana ndo kuwondie ome manto yetere ya de tegura maroba ya wondo bera na uome yaga garora nto ga to abo central na batithiora kwagirite na nikwenda kuba promise imwe no tutokeja waya kairi igitaru ria kinya nya twathurwo tiro tugatiga kuja nyombe je yetu ya nteto ya Meru FM ni je no nini yetu TV yetu na Meru TV na Third FM tukeja jojo tutaririe yara tuthithitie nya jara tutathithie tukauga na tugia anto platform egotoria biure bira benabio tukibacokairia na nya gutwa ideas ira benacio no tutugere that is nobody who is monopolistic of ideas so tugetane na ntu betu bwega tugabathirie yara batere kuthithio tugabaitira ngwina tuba represent uro kubatere dinama tugeta utwakara bwega. Thank you. Uliankera muthikiria asanti no ntobwa kanya kakwaraniria na mbue kanyika kinyite ka turomba Murungu sana turombera ndi yetu Meru na turombera Kenya mno kanyene ka Pasaka ka kurikana kuriuka kwa Yesu ndera muthikiria na Meru turombe Murungu kenda antobabea bokuma unenene na Murungu o tokarasia bara ntubathuku abarite na ongele nya ntwabea na bathuku no abanisinya kenda utuka mongere mtu mwe ya Murungu amuinya wetha na sunda na mtu muthuku tikwenda Meru yendelea boya Murungu amunisinya na wonike yakwa mbere muthikiria tuisokere nkorone tuisokere mathwanine kenda twenda ntu baraba na wirigiro ubo yake ya Meru tukenda cia mbesa nontu ora kisungu kiwa yani wendi bwa mbesa niyo mwambirio ya manto ya mathuku ya yonde ya duniani muthikiria ukia kwenda mbesa kenda utara munene nontu bwa mbesa tukaboithia makosa tuire kuboithia ko na tumenya atongori betu baba na mno baba korombo tongeria tumenye boya tumenye history yo tumenye na mtu mete kenda witara murethi utare murethi wino menyo boka umo wake kithara iya kana taia kithi mtu mana ti mtu moya kenda witho kimenya mtu utara ni mtu kariate lakini bo muthia buru tuatenia ntumbaru kenda mtura au kumetene
etha kemenya ati kumite etine kana nto boinyeke kawati mbaru na wati lina nto abengi kenda to nisia ngarama ta siasa na nto bana kemno nto abede bombo kumotongarine Thank you. Haya, ibwega sana kuna SMS mwaki nona kuna mtu ugutanarira kugete atre igitari moe mtu uguta James Orengo augire ati thirikari iri ya antu bayo. Yes, daga so Mount Kenya mliamka saa 9 asubuhi kupigia hii serikali kura, but saa hii ndio wanaamka mapema kuwapiga tear gas na marungu. Mtogo Thomas aruga young generation needs civic education and to understand the real politics and what it needs to be done to change the leadership. So Kenya narapo kuita oguko okuwa bwana wakili bota pera yenyo bwenda mbecha mtomberere rimwe ntoko na siasa antu bena nini ndoku leadership ndoku yora waua nontu waro etogetwo mbecha. So wewe withirwe by the time ukinya kuringirwa kura maybe utumira milioni ciaku kinya 10 tuseme o kire atongeri bara ingine na baba tena interest cia wananchi muno. Of course yetha no tumire milioni ciaku 10 watonyora ambacho milioni ciaku 10 then na ndire wanjiriri kuthwari mantu yo baritira ngugi, lakini ba support mtu gukua mtu ratethra na biochokia no ndutimbete cia batumire na abo bukona maendeleo. Haya, ibwega sana mutegeri wa Meru TV kanguchokeria nkatho no ntubakuthwa uria mana batu kumakagita gato ambiriri mwagatha itomba kuthwa tukithirikiria mubango jukari rumuri rwa siasa jukujira from Sunday Tuesday kuma thaa 2:30 cia utuku mwanga kithaa kia thaa 5 na kama kawaida team SMS. Thank you so much para bonde batumite SMS cheo nyetha ntomba kuthoma SMS yaku. Thank you na ku appreciate sana bara bakuringa thimu akibangi toba kwa thimu cienu. Thank you so much na kinya tegeri bara bategere tena bara bathikirite kameme big up tu sana na wapenda na mwathani tena mbere kugutharima, lakini ngendo kwira atiri nkithirikiria nkwira kama kawaida ora nkwira antu kucionthe igitara kura irakinyire na watu kuringa kura ku tafadhali ukaringa kura na nkoro ringa kura na mathuganyo bitajerua cheupe mwankati kuingira tuketha twitirimana withiro rino tuko Ing'inang'inene kia mutindo kangangi kuri Kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ugeni aja Bezalel Hotel Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia kuria bire na shama kumarikone rietu na bithuraniri na utiabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho